Ali malwil kap sengay kadam umur meeting ergi de tirga kita matungo ko del other tial al klol am tergi del ngat lobang kita del ang mar adara blu akmal mereng asuli un sabi un may tira kal mal mo ngutial te al mal el mo o mereng suli ra ngai mis el telor kita del al kap sengay ma era depo do mura program ergi de diplo oil el toltar sergi de la ruba mel bol sebe kal lontira dia kon ngirake del mette bol beskida atau kubet seng lungu raw era poto mul. Oh, y botas la clado luego. Ruba kal Dios lo labaru isi ra yang maut. Da mai giom dorang pemer algab sesngai ra blur ngatpang mal mo odang sa magop kala da me mereng asulen. Kamer rogon ngarti ang ngin mudayen masyak langar kami da mangara rel imam ra bekelta. Ay rogol lom sereng mablak ring mangul toy adi ngar kawan mereka mam. Bagi mereng asulen me da mer algab sesngai taubat silsis mereka mar adan ngatpang edam. Lagi ukmon mereng sabe birata il mesingem el presidente serang vips. Amuk mul mereka mar ada ngatpang. Kalau datang akra dah magi bom yang saya kata kau dia kalau ngira mam yang togol togol ada ibu tengai. Agir menges dia asal lungin bongir mam dan lagi mungil mau tak mam. Dia alta edam. Dia panggil presiden ngartiang muk muigil bekal togol kiran mau tengai magil mutan mal bom yang asal lain mau terok presiden mas belmei mesti adal administrator sering mesti garul adal mei. Ini kita mula ada orbi nganya bebirti ngartiang akmal odar sila tidak korkau jadi kalau malmol mereka kerti regel bekul loru. Kalmut ada mal ada sama kepala mereka kertian meeting. Polisi ini ada mengenai long lama menguasir kalau mamerui especially presiden Michael Sol ada mal mukbung boldung bolotap. Ini ngerang isu malubung itu boy. Egimreng sebagai masam ada meremeng sebagai keluarga mami. Menguasir mami ada. Bols am loge raigel som loge ng kumon presidente kumam akmul modingen mas yang musul ansen kumam bogi modingi elongi rang mam lendia kan ole damal be presidente rablu ngotpang malu plol mura mai sala pekultan mak manang teng edam el mutan man mo ni talo masring mo beklat mak loreng bols am edam el moklarang mam egi mol bode ga yel lo president egi mol bode ga question ko ma edam son maskeni ni maradal matirga ragul leaders ngartiang akal mutan man mo onda sam ko kala da me dire kon modal sa yeli lum magal ngartiang mo mes mo katmok kun bagi mo edam bo please la bangam im enjoy gi mo meeting lo dong gila president mam ayga ma me onda sam le gor kaul ang Jesus amen. Rabal kul ma rakamsik ma arokuil ngai misel ngartiang ebil ma arokuil ribil el ngartial iblay speaker marokuil adala ngapang state legislature mempo tatake bok obot tong mataol ra tirgal okya kargi del wuk ngartial mla mebang kedel al kabsengay makot bot recognize ra President of Republic of Belau, His Excellency Surangal Whips Jr. Dapsakol Proton. Dira kalja kadobe sa ubang gather al kapsengel taloy rarmaasa First Lady makadadira kal mom sa mal warm welcome ya ongerung Vice President tergida ngartiang udu sangabaw senior directly Ministerial Justice Ministerial Justice ngartialo bangketa al tutaw tial al sugum kada mo introduce tirgal ada rokuy kada malok niya that time me speaker medibok tulwa say Minister udu Vice President of Republic of Belau Marokuil ministers elopang gather al kabsengay ma speaker Sabino Anastasio Marokuil el delegate sa lopang gather al tutaw yakmal mereng asulem I mean el al kabsengay komeng lamo kabsengay
el alkabsengay speaker Omral Masaula House of Delegates and the Olmungia delegate Ramamri el alkabsengay el ngartial el meeting erkit aktirakal mo ngutial te al ndi sa president tra a senate ndi akmal di mo mga matawra rokuyel el senator sa tira ko kumlo sa el ngartial el alkabsengay marokuyel agencies maiker rokuyel el lakabelmental tira open gather el alkabsengay bok ngutial te al welcome tiro kuy ya o sisul time di bok welcome raro kuy del mlo sa el may makaduguk madang okle remeng sa ala president tergid hagi ko amle adu arakasus ngegi daride pel korak mal lo tuatli le mo betul babe mergo hakim le adu arakasus president aki kora omtasul mulwaseya kama kora ti akal soma mal mo beto kay kel kimoger aki moger aki di ba omtasul mulwaseya bol sabela a president tergidel guk mo ol tel wase ngaranga igel guk lorur el al time el gire la republic rebelaw metir kalmi el minister ngi mel guk lobolo ay sa igel guk kora meyang al ay sel gire la igel ureor el lorul emer ko ebodo ngi al sugo manguk ngaria karit mal ubeng guk ti bora igel agency se doger tira mo ngil el smart el mergit ya dur mitial ranglela a meeting ergidel mo o gera betok gere en kada dio pa time ya teme da agirel di mo etiuklok waise ngla di mo etiuklok makmal el di olengit el wase ay gegi di el bol ngararungude ya rubeang amil okra kasus hindi kalgirel mo o gera mang oo tirgal nga imi sa ilaklirak sus el wase ndi abo mo gera men di kalgirel mo o gera ma akti imal di mong utial te ale mal mo mreng asulir ar rokuy delegates mar senators mar ministers rokuy ma arangalela our staff ra president lo pangkeder ang may ke rokuy agencies ma ay ke rokuy bureaus el lowrior ngari ungela atel il government makmo akmal di mo umreng asulir el lo sabir el lo pangkeder al kapsengay merko olengit tambal bol sabi edel masteri raklol prota ma sel bado mo le rebel kul markam sik kada mo ontira staff a president chief of staff a president el ngia kukmo o mga tigay kargid el next program kargid el slideshow merko directly morning refreshment after segid president kargid ako mo malomol ma ikel tirgel kuk sabir el momod adu el bangela president el may mata ko mal masaule widia olgiyong el mora chief of staff para president landisang Mada malungil ka singel morar beklaad, ang malungil arang udal almestrirar adra balwad. Alakok mo dong okler say, ya minister mo tuol o di kagawa se borsel bitang, makngar sel bitang, nung asa kang arte kamalmal la o singa kan morar ubeyang, di kamungil mesaridep. Maun makmerte aman sa elungil o singa kan mesaridep. Mata malungil kap singel morar beklade era bodo mo uler sel koradi kakadebel slide shorgid ya rangal ka bol rosa gel korase sel gal mal sabirar adal koradi manglo arang di lang temel abel soid elang dolomol mertial kasus mal lebto kage ray galbek kalbelu ma president takunda song koratal hibot sa bakarong ulok mo ngara mandiakat sal beto kage rangat pang president Paul Clorong umbe ka mga kakay nga solo ay srabluk mo ngara ngarngi Hindi malungil ang udal mer el algab singay tial ko radi kadebel slideshow adagil maklil ko radi ol taygel kukni shasing raurio ralomo el mer el ang masel ko tal so dal ol terngi sel o mesang yakom ladong irokuy tialul bang president el maliwek larabel urbela el ngaraway kay gidalon dibla
lo ay sel ngiam le urungulel makoram le barusel el gire la balur belal bolongot mokla ablo langal tangat el ang yakado meser ngin na mo president mensua del kora dio otitiang yar adra bulu o meselo asay ay gay gida mulung da dur kama mel gire da wera senkyo kam la mo soyis bel moragingal kad gire el gera urered e di bol blakatak le lo asay sel bodong uy gar rokuy yak di molngit tra kora gida bel time kado meser sel mal kora mi albiprur kal ngarsel balngel. Ese yawal dodart tagi del administration ra surang alwips junior at ang akle president tergid. At moko tar other belaw. Sel next sel ring al maliwek leringi ay gel ngiya president taw level campaign ngiya tirgel adal lololil tertirel mo orior lobengel. O Mr. Saygi de los Isil West, umarang ar Saygi de los Isil Kla umarang alo asay, ay gagi da bodong at mokla, ikdamran ngoy tatirar adar belal mokot. Maselgot awasay, strengthening our Palawan workforce. Ang amal magyakare man di akom uywa, madibok iwi seloy del tokor belaw. Nga se smisi among il adar aurior, al sabeel moklo, akarakaringil. Selong ingil siya wasay protecting our livelihoods. Sab aklel aungil karul algiri rar other belaw. Ensuring our security and safety. Ngotor kaklel atokoy rakla karingel masab aklel abalu marad. Taking care of our health and social services. Smisi atoko raula karuwil abadenged. Maungil lukurul emdoy sa teal ranges wal mergidar other belaw. Eselma mungulbong lersegid awase investing in our children. Kada malaget karang ngaleged al moklisi el abalwad. Ay gabi claim el black pass gidabe kladan madngel muka say ngarnya klayan ministry gid. Ay gel klayan ministry aurel lobengel a president lol taw taurior al selagel ministry tir المرأة المليسية أي جايجيد أو التوت أي جايجيد البريسيدنت أميل نقدر أدور أدر بيلاو إمام ذنجل كواسي أي جايجيد أورون لي أدر بيلاو ديم لاقدي لول دسوال دينجل تang لول دسوال نجي مادمال لول دسوال نجي مابيل ngarang lira أدر بيلاو أم لقونجي واسي جايجيد أجي موس بي بريسيدنت بيلان أوريو لول توت لو بنجل كابينت ترنجي مر أدر أول بيل اللاكتير أنت قال سبيل كوك مرياك لا يقال أوريو رتال باقسا Seldom meser tiang yang kora ay bibyob. Rideb. Hindi kakakapkabal mer imak. Hindi ko rengas. Hindi ko rengas. Vais. Ako rengas. Kusub raskule to kasi ul mo kada malakap kabra imad. Adya ka ulel maulab ang lel. Lega lurior ma a effort. Ay get klisiel arang ud maurere dal girir adar belaw. Adya ka ulel madya ka ulab ang lel. Selokora taligibal smi al-IBBOB edito kora marigel. Luase management, accountability, transparency, efficiency, partnership, ma-people-centered. Ay gaya bebi ratokol sera temela transition, ekadulumes, emlo orang lirar adra kabalment, mar adra balu, mar adra siobay, emlot magi adadu awasay, ay gaya gida del malisi ra al sela kabalment tergid. Ada polisi ay gay gid tokol palungi la management accountability bol malins eng mobio tergida o tau tay gay gid lurior al girir other belaw hindi ka dilsay ada polisi ay gay eng mo sabel el dia kadil el angel stop kudas misi isel ngiya foundation al mo uleng sabel bol merektal administration e kuklabotang legi da dia kadil ngaray kal drual el morako del led eng sabir tirigel mail gukti mail mo malamol malget karaygel bla alangam lang aringi direct logi ulel se abadut bukasay buto ka tokora blu buto ka ice telo odal ice al bebil ding swada di o ice luasay at tingel a president selosa dawasay makarada upgrade ese aswada mga moklerni ay gel kora sesel doesel sabedel improve upgrade ay get orul el girel sel mongil klugu sel got el klol nga ray krel adi sesay mal di sesay
Raigel dokora dilun mukasay ng soad al mes el makatmok lara al selti al kot al administration ra president surangala. Abebi raige ang aringi selo asay establish a new ministry to develop, promote and protect our human resource. Mula makatmok la. Ngaringa ministry rigit sera lora la president el campaign ang mo ministry ra labor. Ndig miral mo ng asay a labor sel doreng seringin ko ra di melut kalbudura adrango do el belu. Gidak mo ko tar other belaw, mong Ministry of Human Resource Rubayang. Direkal nga rin isel, luasay, strengthen law enforcement to reduce drug and alcohol-related crimes. Mori nga telela atangak lel Vice President Tergid, ma Minister of Justice, direkal gukmong yung mekmusesel gire laurior, aldongot mok, almalas, mal mga sadala, auspela maknitalgar, mauspela rom ra al sila valur belaw. Direkal ngarngi aigel kukurior el mo kangkera tokora al klaus alergi the micrel belaw. Direkal masisi aurel la ministry ra state ya ngel mga taklergi dra aigel el dadu ma omral at ngaklet president ma minister gi dra aitaro. Ako na di mok mo gaya kita sese, kita ome sa siyasing, kami wasa pa milkora omakwak, ay gel siyasing ray galurior el nam katmok, el mora ay gaya kita el presidenta di lurgi del mukwasay, akmong emo matmok lil gida other belaw, kita dang oklew asay, ngirel ker, presidenta tiya kita gira mal mamlisi raurior ringi. Ingat to that tigingel el morar minister sa roguy, yolang itangya sa adra olbi leluasay tiang makarador ringi. Hindi ka damadang elbek la leluasay adilongo do adu orang rulmbo do madilongo do adu orior hindi akaklungya lel do esra ngatpang madi akaklungya lel talgi belot sesel mabdul ngarsul. Mang kadirek el malos pe aklay ngasew ma ngesurar adra state government mar adra belu. Makadangal tangat el sebedal ngartia roguy el selva aklarangud mau daswed leng surat tokora COVID. El bek padingirar ad lultimo klarngi selmle leadership rabulur belaw el mlo kadibel roguy. Tradisional ma state ma national egimera lo ase ikid kadamral budulger el mamsab aklar other belaw tial el raktal COVID-19. Kada direk el mal ngal tangat el mal mleklonge suram rigel el mergid luldimuk rar adar toktang marnurs el mlesabair el ngoy tatrir el dim lemre adal time kada dim lom dingel mongar nya ko tel geiser gidra covid dim el sel erul klabsay etakmer da e audio loban trir adar hospital el masabak la togora ugrul emong lorngud. Direk el mal klo aurior ra ministry rahel del gile laigel miluy wel kwase ulaga rawila abdingira other belaw. Direk el mal klo aurere la NCD kel tokoranan kami nagabal disease el mlamo sabe el mut el mom sisi el urior ra grant el mora al dabe el rabalu madi al dabe rabway el gile la sab akle la aungil badingira ad. Hindi gabi at sabel makatmok la rogul gire la aungil lul karwi la badnged alak tirkal sa lidolol ng sergid makadam badnged ko aseng malklonges wal mlangar at Taiwan, Shabal, Australia, mabalura marigel mabek badnged lakuk tinges rather stalad el mera hospital regid el gire la uluk awguru regid. Direk el mal klo aurior el girela sab aklela umsubi rangal ka mel alsil sem langi sel teachers conference el langi da amayong el ang tara suad el maru ringi da tokoram lagi meringil ko aseng wanda priority awaseng magarado magaro rangal ka tir selatov dra skura belaw en sabair el mga ICI rangal karabek padeng elabalu mandia ka dito ka ICI radalong le rangal kara skura belaw kadamral mga ICR ngal karas kuda blulab mong morngi ya bebi rate al rakuk ngal songs lara la school lang bebi ranges so mate al sabi iran ngal karbelal mong may len sabi iral mga ICR lawantri ra adra bebi rablu direct na increase ay gal partnership ra gal kakarousel ministry
ma ministry gidra SARS, sel agriculture, fisheries, ma environment, am sisi aurerel banggela ministry education. Matamlama mga tmo classes ra school, like am laringi rang aramong, malamol ngaringi. Yo sigal ko aset, kadmakara olis akra nga, lakamatumudu ol nga ra SARS, lom karo lakali ra school, direk kalaborar kablirir, and sabi ilol nga sila adara blirir, al mga tmo classes, mamsay, hindi ka kadabora Di kumdas yung ngaring ako raw das sa Ministry of Education, Ministry of Fisheries, alas yung makarang sa ilog mo incorporate ay kay gidal mo al sila school. Ay gelom ko raw lang nga school ay gel sersir, asa el direct al mukut mo klatang ngerul swel nga al sila tal Sunday. Direct nga partnership at tila bantira adra ospital, al mo malabo da bay diesel ay gelkal al tira amros nga mateletelel umungat maklela ay gelkal man di akal maaro or di akal malak talagi berkloya sa ringil mo ngira ba ngira nga Kumungal tangatal adra ngat pangalesya siya singramle graduation na police academy al tutaw. Mlaring mo mong luy maeyal class ra Luim ong al class ra mobulis al tilob der el alsils al chulay seb na makadamal nga sulela vice president minister at justice al maral ol taw tersel lurunguli ra adra blu ma president tamlamsang al mandate ngilo asay makarang adong lord law enforcement al sela bulur belaw dia kadil ngar orior mo sab el opri del meray kalbek kalbelu direct tora law enforcement maklakar ngel abulu marada dia kadil nga abulu tial utumal do sa ngin direct mora tora daw kadangal tangat lila adra taywang direct no sabi ilodar sa tablol bilas lol nga sergi dra tora maritime surveillance direct nga ngam lenges rar adra brigel el mail guk ol nga serar adad lagay gidulurior el momsu tora law enforcement training ra tora drugs tokora kuk tudur mo kasi kora financial crimes madirekal tokora emergency response dirigel adra fire adra ambulance direkal diso adlo ay selo ase el alsil sengel director legislator blue Minister Victor Amor Omra nakapasingin mandim lakad sa elo pangkethal mir el Algasus dinggel director ngira agriculture acting director ngira Bureau of Environment ang artialo pangketh malklo aurior officer gidra SARS al diakadil ngar artial nekkeng direkal ngar officer tirang SR masel officer gidal ngar ngamalaal aureri ngar tokora SARS al malmutra tokora mal mababi magim ngbek padengel al maral mo remote abek padengel at tora al selay gel niya dadut mo kaseng priority rigid sab aklela kaled food security direct luula ka rule economic security eng maral malas ma minister maradal alwasay makarabo dol taw tay gel niya maral al sabirar other bela al magi isra tuta madengel mo kasay dia kalekal block talmi mandia kal mering lap tuluk dia kal mering lawluk mo kasay arangal gya kang makarabo ko makartir ngramo ora lateng girngak lengaring isel del malel mangarnya aldil sab el direct kal mo otrur mangmal masisi audio ra ministry al milisi ay gidal toko ra ka rule ra role la toko ra SARS rava mabalu tiay gidingil ministry rarad Ministry of Human Resource, Culture, Tourism, and Development. Aradra midyak mo tiyasel super ministry. Di ulmodok mong super ministry, leta dirada daduk mo superman. Hindi ka daduk mo super cat, super dok. Ng superman. Mangkal minister mo to, ala super minister. Hindi ka luryor alongot mokla, adya kalabayot. Taladi their style ro amukle sa ungila bilingir. Hindi tabato kar adrabang kalades el dia kalsalungi laba bilingir. Ma minister mo to ma director na beama amring lawyer labantri ra labor el mga tmok laba bilingir tirgel ad. Ndil mo tatlo to telerasay amring lawyer lo meselo asay. Makaranya sa irar bekla adre bela sorry lawyer
Almoring ya te elir raurior, mate elir o mga rigir. Direct ay ka ko rabari dal maurere lang kal minister tmutul. Al dia ka di sabeda di nga al sila kabalmente dagat mokla. Selva long at adu ang lakuk mo ay segel partnership ringi lo pengkelay kal bebi ra al-ad. Ludi mokla ringi skuledra PCC, sel WIOA, SPDC, mabek pa ringi la aldabe la mabalu, lolas malorior lo bantrir, emrulay gagi dal teal al murar adar belaw. Direct sel tira tourism al direct sa el tira technology. Tiya sa el ministeril dil dali at ginga la presidente el ang akluko yang muka sa president available online. Mang direct kalmaral naruli maigal service rakabalment adya kabalukul doral motmura al sela obis rarwa asayrong ra civic center ang rule model mamalar sel application. Sabi edal tadiling karingi ra Facebook. Man sabi edal di nga rateng wargi de matir sel botang ngoy gidel more sel application. Direct ministry rar adal ang umakarir rar ad sel direk masisi abadangir masel gup na mo gira dal didang oklak da mga liya ortir. Magya ko rati telal siya sing ra vice president talmar nga telel gup mo bantri rar adarangat pa nga rakoksay ertial mlomre kal senior citizens day. Direct kalmar nga telel dal gup melding sera president's day kotel kabasingila ong elol melbuy Nelding ra tabalela at angaklal President Ngiratkel et Pisong. Ministry of Public Infrastructure and Industries. Ng laadir ka kalsal mo complete tawrari rabalurong at pang. Mal, dimlagim ko rarmeng so ilablima malmarawak lara taborong ramlungoy rakasus. Di seldo perang esar ako ko rati ang esar angat pang ng esar man direct kal Dios sisiu ikato di mo mal aswara igel bek podeng lamar rawak laram live ding ngaring igel botokol groundbreaking maribong kating yauriyo ramalmol ma a president di silis emna subda minister ma director marayrey matamadengel mo kasi priority ulkuman sa bedal di sabi ka luusira babira di ote mandiak poktuk mo ngat pangal ko teng esar o ngerung. Sabi elvi ngat pang mang esar o sisilan. Di ngat pang mang esar may maliga. Ay kaya priority gina dal gut mo klara edingi. At ako era infrastructure ang maklol tutelel. Lela ka infrastructure rigid and di akal sabi ilay kalbek bebira ministry mga tmo klaurerir. Makadamre nga sulela Minister of Iang klorngul leng dia kalbiot taigel tokol morngi maradal rabek kalsils di kadamre nga suli raigel urerir loltaw talnya mo uleng sabel makatmok lay galurior el mongil yar adra urior adirek kalselba akla lungil luldrung le dia ka amars mga rang al selaigel basyor urior el ngia direk kal moltakarar okyak sel bololding la. Sa lurio na ministry na state, ay gel niya, yakadil daluwi la di el sela balur bela or mabalu labanggel aklol amt, direk kal daluwi la bela labanggel bebi rabalu. Sa domes ay gel siyasing etirgel teruradil labanggel president, gel mle former minister of foreign affairs rabalura Australia, el mar nga teelel el merbelaw, mangmlo nga asmerel sel hotel embassy Australia rabalur belaw. Imamadel merdo embassy sel nga rabolabay. Ilang katengel maaringiya obisra embassy Australia belaw. Mang direct kal te ala ramre adal ngeso mamre adal alda adu la pengkel Australia edya kadir kadong adu el marabolabay. Direct kal abto kar ada dil badul adir kamlel nga ramrigel mende ko ngel ko asesera loral leng ngulus PRSL terminal raskotyo ding semle public-private partnership rigi de lobantri adra Siabal. Umlar nga teelel ngegi de rubakal Minister of Foreign Affairs Rablura Siabal. Alingi yamlel mo obengela president nga asmerel tegi del BSL departure terminal raskotyo. Kada direk kalblo di mere nga sulirar sa lidra Taiwan. Hindi ka didala longot mokla.
direct lo dar sa angel surabek padengela rolel. Amlay, dia kalbees, ay gaygel ko maatula embasira Taiwan ang dindir kamral letok mo ikang mor. Makadoling ito luwase may makuktilol nga sira ar adal marulaw riyor. Ay gel tokora Ministry of Finance at taligibal maringil na tokora all trasyasing. Leng blool di tokora o urel nga rababiyan malubang nga rakampurer. Ding diswadol ko all taigel bebira maklol la alnam katmokla. Radi elsela tarra kamaringil. Alngiya maral mauula akarula almera bulur belaw. Mangaringi sel dadot mo kaseng tax reform law. Sel kotokoram los mal diyaw bateringi value added tax. Sel la kasi palaw goods and services tax. Sel el sel tax reform. Awase tamakarangya sa irar other belal mo benefit. Tial el tax system rigid. Direct kal nga rin ay gel kukura corporate registry, ay gemlut kal girel ay gel kura maklol kung bali na bululad. Umakarang sa biirel kuk o meser belal mo mrula officer tir maluwat tola ba siya bartir el merbelaw esel baakla lengungil ebe esal luud al atter al ula bululad rogir. Direct kal nga rin isel kura talgibel mlomral isel el digital residency al ngiya ay gel udod so isa versay Abes ludod. Dimlak do nga ludod, dimlak al ngaring ludod. Bees el programa, bees ludod el merabulur belaw. Ndir ka nga raw alel. El dulmo ular ngil program. Makadamre eringil wasay. Ngaral mo tel bebira te al rakarul el sibedol sis belogi usel program. Mga adu ulaban trigel kuk partner gid ragay gid el lurior. Ma presidenta direct el lurior laban gela Minister of Finance. Alwasay tiyang makara kada upgrade enhance. Mansabel morngia teligibel clol revenue so is versel digital residency program. Direct al bato kay gelurior albang la Minister of Finance el dia kadil tokora es el udo del May direct kal ngia chief negotiator sel al dadu el girela tokora compact. Msel balong adu a presidente ang angar niya sa elguk mokmul sa sel girel say di gaya bebi ratoko loru la Ministry of Finance diakal sa el lobang gadan el algasus kita ba mga adu orar adra bulul adra rogir mandi awan na temed melangang ya kuk tutara bebi dablu mga niya bebi da meeting ringi bang diakal sa el May nding tiya kalulubong el klaso esergid mong ya kuko bang gadan meratarata Direct kal suado lool tay gagi dal siyasing ay gem lella al mlel ukler sel el previous el slide nindi suado lool tay gal siyasing lo asay ay ga ulman sa el makatmokla aw ngil lurier lo bangela olbida kalulaw tiramru lalla ama presidenta sa el other siya aw daswel lungil luldaswa el madengel ko setia lungil other belaw ndilak sel lungil al dadu maklaw dengay maklaw marang ra teletele laurior Hindi kal sabi irarwas piger el passer ngira house en ulmora senet el mudurok len mera president malsay ngringin. Direct kal koram le klol to el milgat mokler ser onge walbuil selmle onge with el our ocean conference. Tiam le girel magat mokler eruraram la memong sera 2020 leng le klaw marang ara former president e madrang bugd el wasebela sebe el turtiang. And then guk mlokorior tiyan raktaw un mamlo de kalmat mokla di tel mlomre kalong yawal buila e kaduluri lo bantrira partner sergid radram rigel mar adrabek padngela balu Taiwan Australia di to kuni sel mleklamariar reng rar adrabelaw el kwaset tiamral tokol balu makadamlot makaroguy e gut maklitel conference yak plolo ay sir adalwase mlomre ka conference ya president amlan nga tel el mor alba ablo bantri adrabe bilabalu amle obantri adra Panama tirge mo host ra conference tial maral mirak at gingira adra Panama to ora al olra ngarmiaus ito kor o ngala kale bukarkar dam dulil dak dodngas mukasem bukarkar di elasil sem bukarkar di tamla mamdakta e waseng malqadu mauluma madagi mo ngel ko asen sa mamlgut maklitiang el muatelel tel conference belaw leng maral milgat mok lel mlongil e tirge sel voltemir ala hangod al ngal girel tiarak en telgi bal madevas
omral mong. Ingya madir kam le tituak la role la omral ma teletele la kaldibla. Hindi ka damral mlot magi ulo bakal tareng. Ada adu rogu ya kongel ko asetyang apod kat makli. Emral milgat moklel waisay. Direct di so adlo ol tay gigi el got el recent la al blad sa nga president el mola imong RPPL 11-20 se seldim lolingit rar adra HCF tirgal adra insurance الواسه بولو سوب المون مغراني سبئذ الجوك ما سيسير قالوا ضوض المول نسير تغورا هيمودياليسيس على هذا الرغوية أسبي أنيسو دين ديرك الجيراد المليسي إرسلوا ريورا NCV لو الغبار هذا من ديال البورسيجيد ديرك الغارني سل RPPL 11-21 سل أولى باتنت باتنت سل بلاذا create قدم لا مكتب إياك مونغران المال ذيقا واسب إمل رولي مالو بغم لغوت الأذى ذي بإي إن سب إمل موريسي سترنجي الكواسي تياكلو كليلا legislator بلوض نيذي الأذى المو مرورك مونغران المو أيسي أجير الغاتور غرنجي يالغارنجي أوضوض الغرامو وسبئير الغورجر أرسل كلالو إنغارنجي أسيسيل مورنجي الأذى المكتب إيسي جيد الولداسوا Agi ngarang lungoy na kasus ya adal mamrarosan niya amlo ay sila kulo ay si iselengel kukaw. Mlo dia ka kukaw ra Belura South Pacific matulsi gemlengu ang aligel kukaw belal ngul mora University ra Hawaii. Engu makaruli ang mga aligel mora igel Belura South Pacific. Ilokong mal masisi el kukaw. Ya rosan niya ra kasus ako aseng kukaw ngaram lungul kong edu klangklel. Emlarmida. Mang ulo ko mamlaringi sa igi del patent long na sabi del patent ringit mo kasi tiyakukal edu klang kelen kukar ngaram lungoy yalingi lulmong blabulod ngel mo kasi tiyay sa hotel masisi edi kalangas aar maringi en sabi ira ada belal ko silu ar ada ngaram lungoy malubang kay del maasel kong edu klang klel el ko silu kasi seludo ayay kita bebi raurior el daurior laban tira adra olbi na kalulal girel المسبب أكل راضي يغذي الكلانغر آذن ديرك التقور أو داسو ما بأسلو الداسو المرا الموجودي راكلون يولي رأذر بلاور الآن مكلوغو من ياوس ديرك الغورة دي صاد لو أستي سيجي ذا الشاسين يا بريسيدنت الأمو أي سسل بلونغت أضو ملارنغا تقلي لا بريسيدنت الجوك ديرك الممونغت أضو أرتيركال بابي را ليدرز را Pacific Island Forum ديرك الألموت المونغ الجيرل سل Forum Leaders Meeting ding selgot el klol togol ablodelia president el girel selomra la wasi malungil minister matu leman sab edel dingara Facebook ma application daurior di selmo al dhadu el qabang benga madad adya kasab el mumtir sel dil babier lo mlu sel mongeme malubeng text messenger endia al sal mal ngusel النية والذسوال مرنول لما أذل السب إلا أوتيس اللي قبض بينهم ذات أذو إسيا ملوسب إلى الغوت مكلي ارتال ممرغ البويل رابلورا فيجي ديرك الديرغم لغاير المربلا بريسيدنت مع مينيستر فيكتور المنرابلورا بورتوغال الديرك را يوروبا الديرك المنرسل UN Oceans Conference من ديرك السب إلغوك مو أو أيسا إسل سلم رلير Hindi gayel maklol al-adra blul adra UN al-gida member ringi mangira del guk madwum ek muy gel ngi awrung ulira adra bela o matumam dengel ko asay kadam gi garel blun di sel imol sen kyor gida ngaringa tutelel lir adra bela dia kadil reader sel dim seya al-amu orok yolel tay gidel qora di gada bel slide show gid iqmim qora amal bada baqayge em qora umsoil es el volung il basul ya presidenta me mok muyel klam el merigidel el algasus mal masawla landi sang arsiel luay al brief lending mal mle cover arangalel tial el administration
makada malmareng asulel mem di bok pas kami malbunga mamkora kukti ka story rada long liwem kaikal momangur marko kukta psate el president malbol el kuk lolmol mara alda tu Omasoil. Rideb, tietek sa speaker, makmal di mo oywi, lelagang mol mo dalong lam. Ngwase, ngo maklat kar nga, at mo di mo nga ngumul mo rangat pang, yakaula ka mo beser ka ma, mar adrang esar. Maktingul mo sengar level terung. Ali, mlamo mereka malbung ma ya time di Marail ma me president tal sugum ko koram lamo o morinyak klem me marko potolingit tar ka umbertie kukpom du u bebira alta tu almera ratara balu. Ali. Oh. Dr. Makol, ungil ka singi. Oy. Kapora igim na ray maligara idilisabe. Di man sulal muknos emal me olding na. Kita kontrol yang malungil ka singin mora ngaimis arablukul ma rakamsi ma rubayang maridep abadul. Kita mal كراونيد رمود الوقتال دبر بلو المستر تيال مسير تيال بلو ما عربيك الأدر تيال بلو سبيكر يجمنا مرا يال بيبي رابلو يكورا أبي كروسين مال مكمل على program مدا ودا سيجي مو مياي ورير ديكم ما دين أرتيان كم مالندي ماجي مال نغتنغ تروكا أوي ما minister متول كم ما سامل الأدين أرتيان متوتان دي أكبرنا له سه الجيمسان مكمل ندير كان مقطع رقميو أوي di gimral mereka suli wa speaker ma delegat rairai ma delegat orior ma delegat ngatpang delegat rai meli ma delegat ra sonsorol ma hat obey ma malgayo ko mangiwal tia almost full house kadmaral mereka sulir asel luk blagareng artir maklamariareng artir maralo makama malomay sa igal bulu gimlara ngaram lura kasus to ase ngarger senators, ngarger other house. Ukno deka letriga malo asengungila alangaria aradro olbilo bang kamiu. Ilegal bebira ngungila dire kadreng sa gel ul de suira adra belu. Makmaral menga sulir nos il joiner gid. Egida dire kamal menga sulir trigal rogul ministers el silo banget. To gobet el vice president ma trigal al adala cabinet rogui. Trigal rogul adala igal bek karosin agency mang akmadenge governor wase gomulu meeting speaker wase kemya ade kal somi loger ager di triang artial kaltmok loger ager oy mang rube kan dekam kito moger ager semel di director moger minister ngarsial sugun dekam uri ulal sumo ngari arbe bi kan mutun moger ringi oy di close to trela kiso kan mutar tele mereka sule la cabinet lagi dah ada kalau siapa yang urtial urior, Allah kalau ngari hati mereka itu makal urior. Makmural como orang sendiri itu lomais semua rakyat belur belau, di tengah ngari vice president. Vice, mereka tu orang asulan, ramal mering doel take care ablu, material cabinet terogul tira at makal mengor tiar tol elung. Kita serapodong obis yang mal di imo mokte gargid magarado nga se klar tamatan nga ma adar belam maise magara mo gota adar belar al sila yero gul dorun mang umral wase ti al timrgid se ya focus sertir umral wase chief of staff al chief of staff ada kamsal madangalin di gadangal tangateng
malam mengle arail merablu mengegi del dimol mowide soal make sure ararang at pang maru ararang asar oy hindi kata mera saya gadi diun maklau tutlel delegate rai nga waseng dirga fora island nga raba baldaw imo nga oigul mang igel Kloal Island del do me araring model island model sel ng artial ring el dabra arain maral me of course ngat pang may maliga ma ngi sarma mo oigul oy kita maral di gotrul kada utial tale de kada bes se kita maral ngat ngat blu do ring asula adios ra awil yang adel al sils gitial gora dim se asul ndi tiagid se ng artial lungila yang esel baakla كده عمره لو سيقال عمره قال رودا قال اخذ تمرين التايم اللي سيدي سبر السيل من دي قدنال تنات قدر سلب اقرا تورا وغرول ودا مرال المرين سولي را ادر هوسبيتال ملمرين لوريور اقبال من التايم البيبي را موريور سيل بوريت اسدي ماريك لا قبم تورا بلاي ويسي اي كده اي ابول سي سبرين دي تيال تورا كوفيدا اولن سيدرو اسي قدم لانغول اوكلي emna mode kada bagi kani mle aldale adar bela lowrol giden waise legi del tilo bodrogul mama yo borgid mkata selba akla من سيد الكالتارين سيد أسبرين مقرب له المهم سيسي كذلك المال مرينا سوليلا تريال بتوكل سليد especially بلو رامريجن أقبلنا سي قدم لهم دخت رارقت دي قديل أوروسار بيلسكي دمار توقتان متملم تونو سيورجيد ما غار متولس سيورجيد إيه أسيسير تام قدم لهم سونس قدم مرينا سوليلا رامريجن ملا بارترا كيرس أكت سير كيرس أكت أقبلنا سير أرادرا ماجيت متدري قم لونين لرالاست وايشي مرينا سوليلا مينستير متول ما Omdas tira misal program la WOIR amrigel mlo last minute tira kasi tirigan mle file gel tora magit mle diri kalsiso sen ada ngala langes wel ding ilur amrigel gira la tora WOIR amlo ogim el million urgum dim lak sel nges wel kada agirel gel gira tamrenga edire mal mle bgatau taro radro olbir tiam lomregal mle make sure ase dunga alone إذا قابل أيجل expense رقابلمنت إذا قال دكتور ده بيبي لوجيو across أكت ما هو اللي قد السلب أكله إملا سيدرو سيكاد إملا يمول المرأة ونغيرو الرق ارتيال تقوي دي كده بنيجا سام عن مدار لك تبصي أدريجا بول ميوس أدريجا مرينجل ل كده عنار السل تايهور سلقات المبذولة عن بار دريل مدرا إيجيا مركلان قدام أرجيدا unfortunately تنغرا إيجيا المي Alakan nga Shabal, tangara Korea, tangara Taiwan, tangara Sinan me. Egi del bulu adirig al simra. Mendiri ka bolora laklang ko dong. Akmal diri kamlen ngara a Europe. Ya blura Europe ma blura Amerika la igadi mesega da maskogi di mesega da. Ito ase sel level ra 2019 ar turist amlang lakla. Akase gi mam madiri kom rot abu madiri kom kasara adal mera bulu mam. Ndi atara bleda blagar ngudulo oral gire la ase trial soldara adra merigen gitu of course ngari tial del will rigid ndi ka musik role ukme moldi grablu mam akungulong la karengel admiral nicholson ngara Hawaii tekana gentang akolino akwase admiral kami amal to kadiliw leo mi bais tial tai heyo e kama mal de kaigel cruise ship melding kama rolger dra tourist ndi kalse la yel ukdilil melding مجيت تيال دي من عوام مثل مغرقير ما إلى الميل ويجي من الموت المي مرة ديلير الديال الهوسبيتال ما هذا شابال أو كنا ديلير الميل ديري قال ميرا نكس ويك من قد ترجيب الأكسل بأكر سيجيد الدقار توريست دي أتليست تنغير سولدا المي وقول دين اللي الغط تنغير إكسرسايز تيجا سيسلا غط لوني كل سولدا اللي تكيرها بي بي آر نغير إكسرسايز دي مو اللي تنغير بي بي آر نغير بي آر آر gurang sana adra piara to asa piara to ase tiga todo mo exercise ra tu tamru la orera di ero klo ka tamara hotel modu brapul di mle ma tagila mla ma tagila ra blur bela umbat ngungila luk ngaria bebira treta ra ru le gida mdengen asa sel ngia hotel dol aswar ngi selil disirar ngalgiet emna to der bela mo rekra ra blur bela gram tetilo bodo تملو سيجا تيال تيال تيملا غويد متن من مول مال مرايل
Migida amral gida lo siga yer rogul al dul. Ungo sutri ar ngaligada memoria te li rabelwat. Mang tiagi del klaus alergid malu bayal del wil ergid el liliak lel blu. Ayay ayay del milisi lenguk te al ranges wal mergid togor hospital, togor school, ma togor agarrul. Mang di sakal ko di highlight tabi bira urera del ukira la auror mang maybe hindi ka sal lo ay hindi ka rablu hindi important tapo do ngi. Ara first question asya kampak tangirel ger. Ngari ada loga se tigal soldado tangram tangrabelo kampak tagid mambre asya kampak ta sel del wil ergid mambrigel el digil ngani ra amna memong amskida te al el digid el moram rigel kay hindi dire kan ngarigel besam rigel. Maise mistri aklisi ra klagarnget emskida lamaltin ngartial or turar soldartiang. Maise se lamaltin el blada bastril dia kaula bangalel. Gida andera kampakte sel year 15 ma year dori ma year 40 ma year 50 ngira dalada du. Sel dom basing review. Ngira the review sel dom basing economic assistance. Sel ngia surat tokora oratel abelwad ma eklisia la yaizargit. Mang gidam da yelo asya Trump am nisol ore der negotiation ma last year ngoram nonia aldadu para 2020. Mangari akoram le daital el del will el maluang agreement el milgat moklo. Sera dangu obise kadonam da yelo asya sel bled lul der siam rigel mergid. Ulum kada gilingani asya del wasi kadung ngoyid lo ptetel luto. Mang last year August sera da por amrigel atol do dungo do during rablu amrigel awase agotul sel mulder si adagi mgengeri ongeru engira do si graaf lo ba arangale la government mo do awulo kada malo korse triala da amrigel minga do dur gira terto ra pak sel do dur tir to se hale post office ka hale tira kora de ka ardar de la mari nsia del masader tiala bla mother sir be buratem de gal sebele gidi mortira gidi etmuro esel do aseng gira lo ba arangale la blue ramrigel mga do kado espera appointment ra adul tebria president Biden ngara White House el mem mga do rigit mamlek medel lea el buil dongil ersel el do el marael khmrenga sula adro el bilel el taram le goto cloud to tele lurior otob da udo del morsel compact negotiating team sel compact negotiating team mlo se del haira la biester gid ramrigel adra la alon ngosergid advisor gid emrur tial lurior edire gal mostat el murul appointment mga wala tire gal di moram rigel sertar tiangla kal moram meeting ra UN ak moram meeting ergen aksto moram rigel emo mesra tal senator tal congressman ablu amrigel lo ma garsel del William Lisi egal tol dolgoy metrigem lot maut el mulu sababien mora president Biden lo hace change na negotiator appoint ra besel adan mortial toy mol February ka to dia bablinga del president Biden lo hace tiaman la mo kamangan kamreliti al toy ma March President Biden damle appointing him as special envoy on climate compact negotiations. The two special envoy ra President Biden. One John Kerry ang yung gagi del yun. Mang au clau tuteler se nga oba arangale lablu ramrige le mga daduri. Ang eru emburgula nglor bebula tebla evase kamodor si sel so mil mergamam. Melagi deradar bela amrur sel u qodor sed morablu ramrige lo ase tiagi da yimo mesing luk shasinger belau lagi mo speri emat mokra blumam ndegi moral moruriul agi moral morue elan nombre gal sande mle imora a staff resel appropriations committee rablu ramrigen etia ulong cloud tutele long oti sel engia arendira ramrigen lo ase tel del uri da cloud tutel egire de lo mesri legi de sira da por ramrigen serame emloni atele del modo dur tire o ai tilo ase kama tilo ra gobi de gotem no sois bra klol el bul to gol bulang ilang eso ndi bela seluk tungura ya sanga ndim nakanges welme mamusu kumam mamle onti del morte ase soma 90 million magada sera do modo dur tire ngel ngegi del wal ranking members el committee
So apen sang klela Lindsey Graham. Sum ko mesa gele sispane ko mesa ngal. Ngigegi de ruba ka agibo mesa nga silong do dur nga mase. Kam ska gel 5 el tol somiu. Kam le mas kam gel 5 kadi ska ma 5. Mak 90 million hospital ak mo to list. Ose asil la Taiwan aselik. Okay, namongil. Marungo ko radi wai segid. Elam lado ro kling de staff rin ler belar ala stuig. El memes o ase ngara dos pe. Mese ol hotel o ase Torrens om tap esambria lo no se origid. Ele gida dim dengelo ase klo competition ra blulat. Ngaria imol blur mark medr gid mal el mral ol dingla igal blur ata heyo. Dire kan mal butoka ase no sugid ringi. Mamrigel mo ase magma mandiri kal seba mam. Se aso lo reng sin ase magabong ngraigel seba mir mul. Mung ayga adorol girel ediregal gida dengelo ase ngaregal betolungil el federal programs el gida milla rangaramong e upnamo de kadanga na rueb tri for example a FIMA kadilur tiro ase basika matea lagi minutet mural sa FIMA maluter met typhoon en kloanges urgid el dos perin mot mokrabel wada le sel tal tura typhoon eda matamal eda mo mring el mot mokrigid el gire lagi mugida gire del malmol mal الأورير تيال توي مراد دريق المونيتر هذا البلا سمنو تروتو بداودو دي أخمد أمث أمريكا لا سوري كانكلودر تيرا دي مريد دي كده من المول من لو سيجا يروقل تيال المسوير بالواد سيل دعورا أيجل لوك بتوغل program رجيد رواسي مغران يدو دوليسي راو كيزاريد يقولون مثلا يجي بتوغل اللا إنها عارتين مال دمرين عسول هذا الولبين البأس اللا لو سيجا بأس التألا رغرول المربلاو ما كتير كتير سيرك من غرا برتغال من غير تألا المريا تجيب التام كتير وذا مرة إمورا لو فورم را برتغال نسبيا تألا لو فورم ترى يجي لقطة مكلو لو فورم را برتغال تغار هذا المرة برتغال سوري الموكية إنفستر برتغال متونغ سيرتير يوك نام دغلي تيال ديجيتال ريزيدنسي بروجرام ربيلاو من ديم لسوري مناريا بيبيرا ديجيتال ريزيدنس المرة برتغال مسوري المتريد بلاس تيرام لسوري لوجر هاجر غير التيال بروجرام يمال سمريارة تيرا واسي انتيا بروجرام ركميرا كورا golden visa elite visa material nama uktira kal sori long sori gitu asing raya bebera la aja dan mutmak la trak teraya gitu ruk te alla ragar rul meng kada sper selungil dal will lo mengil olbin nakan tilu nama segi dal la o siga te alla kadira kalam dai rase muto ayel maklol dial rablulat ngari te alla lagi dal register menglamu la uror se mengari akon balik lagi dal murusen di ngari adire kal se dal mukat pi uror lgira la register askogi Ile betukar merawat adal ngaria, rablu adal uskogi. Il diwa ngat pangal mal suara register amlalung ngudau dol mara state. Te alla el merigid, maqdira kalau urol gira lagi gitu lama. Biasa house am lapas mendira kadingan aserat kadami retir. Dira kal suadal shell waseng dibu sa minister Victor mengaga soal di mosher rau. Osnya del gira la tial marine sanctuary. Eleng agumda so selbe bilata men kloa arra oreng rablu. Ma direction era executive branch ma house gidam dengel wa sera adra house amle unaria proposal lul tabdi el gira la toram marine sanctuary lo ase 20% man mal sim le gida open era 70% mesera endra march yakprenga sule la speaker ma delegate ralul ma delegate marino Senator Sangabao, ma Senator Sungino. El tigilnya tigal terun medra gerte bla bla se lo bangya del morablu ramrigel. Eda street tigal salith. El dadagal ngara uror amngriom. Edo siga te alen man ngusugid. Ngusugid rangarang. Tungusugid tial wal albul el dangarile. Gid sirada esmeri tial 80%. Emburgulo asengo kharigel mle sisebele laudo del karul المسويس باللوجي واتاكس ما فيشينج رايتس لو رقابلمنت الدولاب المشهورة الأضرب رابلو الملو دخل سيد الماي ماتريال سالي دا جينيال واسي راجيمس كمي و 2.6 مليون رابك الرا روا بولو المدا ما يجي دل نلسنا سلا
amter kamiu. Ele derra. Egirngi lo ase tial somil meruringi lom sub. El mal mongil dong tial sanctuary emesa lo ase ngara malungil klungen. Ngara ungil dong garingi. Al sumang dartel basente bol dartel basente. Al 80% al 80%. Al 50 al dori. Ding gidi boni ungil lom sub. Emesa sel right size. Emrelli. Malbol ungil giri ar adrablu. Ele sel mokte gara iga rogul togoira. Atetel omgreom. Amo sabi eden malmol malngarael kamangal. Dia kaulo bangalel. O sisul time gida sera a dollar tel sanctuary adrigal dil sanga wase tiak lo marger el morai krela blur bela ge gare web tel mer bela. Metida adi soal sharing ridep. A parter selul da so ase the make sure the help aigel magegare el shobar omnget rablul bela makmal milsa sel el conference rablul bela makmal mlongil smodi tial tora sanctuary ngaram dal olbir el al time el bel proposing gible proposing um sa house tene pasani mora senet mal dir murter seguid el toy goten provide audo mende kadarur ten mosigra wat al ngarae ongeru ngrulia plan ongede help para ayan bigarel kombalir bela ul mom sisi legi dam dangen lo ase sel gare omnget wa el time ndega dille la boffi moise musong sa tuna rablu ndal se dem tiga tuna so what happens ara dangara almol mugida omeser tial arangale la toy osik gorelo ase magara ka balance mongira a sanctuary magata protect a sanctuary ndi osisil time ngudo del merablu esmisia selo mungedra uk other belang direct partner sel plan l'oruria ministero ase direct gira drom dasora ol grodel ma emlisi a tor aquaculture legi dam dangen lo ase tara ule rubeang mletgib lungila ta tora aol amne sedor trawal mora tigal adro munged mungirel ngari atelgib lo munged muk maria ashobara aol mundirgal seluk mungira umgurula la aol el helpra ara adrablu mde kadi lola ngigra almol sera dangara a Lisbon ara Oceans Conference esel tara malmle wil aiser se namo dar tamadaniel blura blulat amnamol tirak kersel luriol bil elia abelau ma Norway amil elisel luriol domo asing Oceans panel lo hace ngaraya sel do meser tial de bede ngara sel gotrungil el tretal e kada mario mari el mol mal ngara eri mesel me recommendation seguid el panel mora blulat awase ngire del el mga simer o del basent ndigda kadungil manager adat el basent esera dangara Ocean Conference kada nireng so asim namo dar tamatrui el blue amla gongel mo wa seguida arur tri raragaral 2000 dori mungira tamren asura present ramasaw ini awalun ngatak kertial omran maulang el alsil se ablulada ol tirak kergi leng sel moktega se kada make sure omnget adim el molm el diabola ngem dangil ngumra lo ase amal moktega rabul aseyid tugara management gira la adaptive MCC kida malngar tangateng kadilyak kalbulu tugar salid esemrialo nga seurgid mang aktim na sokal share se marada kora mo understand tial sanctuary leng of course at time klo mondari ra senet bere halag mumre ka mondar tir marada house kada kadome so sing mogiri elger ndi kadam nasmi gabe se ludo oy asenet asendia bere tira ya kablu ludo ngari ludo dolab anyway gale bol ada do hopefully makmar remember president pisong al dunga lo ase kida other belau amal so di gader tel de susi pai ngireder todo musiga bes el pal mem godomi ngadamna todo mo 2.6 million la bes el pal ngul meta sen dia iti tira hala bodolongos tel di gerel do bang mak dia sal understand ndi bere dia senator sen tel defend themselves pero como moger tilo ase makarang di
Aige mal di gelu do dalme tara bolon ngoseri a state al dar tel telari amara state o si il time sell 1.6 million mal di mora justice school hospital aige kita maklo tutrel emran ngosong saudo donile beto aige lungil program marala alul madangim lamas memberi tira amodor kita mnes tial nombre kata kita melekat rayo sangangara klol kabelmen tratru il basent malaka da ngasu tri rayeng drigan man mering tir medi so adro aisa se kedin la bes ludo del mei di adra sene to se berela da kamos per tila ludo de hado spegel el bebilmu hare como ado do adra house speaker ko spe ange so se me bodo special bes ludo beregel ngara haicho oi mering na ngula oi malchum un problema pension e da ngara haicho te kera pension ngaram ko to ora bes ludo del lame oi grant dia loan maldi mal temera om sangal mang akti sogal moshera ayegid mal di merenga suliu radra blur ngatpang ra klaw merar kami biskit ma ul kada ngara selo uriol giru ra pekel sils etial ar minister ma arugul branch government ngarter el sils angartiang le kamam rogua other aliu mang rubaya ngandi kan kito mo geragir malungil toel kamam other aliu mungiril mom benge ger rogul el toel ngar alsela agabel men tergid mang radar ngar mula mal sore pension ma ss ma ab togol toy open aula tirgal ngar tia roga mal dik moklo lo ngera ngidil ger di marali gidi marali mrenga suliu rateal el mom siungiu kama magira mending artial di ordeng sehingga kami namo mita teme kan mengadu omam sudah Kom lamrot andi memdalu temsak klor prot a president. Kadamar Marcel Q&A ma el ayak mo ang kita president el dekal so ala lakado kira kire rupiang hindi ang waigel mildung ora kasus kada mesarat teme de direct el malpota pergi deling mal roida omrael aramlar orior ma mlar kire el meim el altime pok ngua kada ngarcel Q&A makadamo ontira Chief of Staff, la Presidenta Landisang, ang mga mutal mertia marko hukmo o mga tmok resegi del ureor. Di me ayamar me tapsak klol prot Landisang ra se lungil el slideshow el bilskider el alkapsangay. Bakulingit ringi malutal melo lamol. Beradang at pamakti amenda rules. Aka ulbes sel dire kamne sokan masadani. Gida madangilo asen ko to klo albu rabalu. Mal meringara dang clear back mang speaker mlori sel to lo ase kada namo de kaudo SS metemle kata yel ludo. Di radrol bi lama kadam lot magya oni SS ase ndekal sel ngari albu rabalu da kata SS. Dire kal komoreng ser adra pension lo ase ngira del agata pension ndi ang go sisul to ndi kal sel klo albu rablu edom das wal gatra a pension ngira del omes asem kara adang sutrir mangaria of course ngaria uldas ma amendment la mo require alla mangaria urol maral girel ndi dire kala bangel sei engungila retiree sa dim lamdal tamasa ududir dira del uro rablu amakatal mengira kasi kamam ko urora makarang mung tiagi dal stoba minimum wage makamal dioni teatro olbil tiagi ng artia bebir tirm wasi minimum wage nga ase edel lo ma ser budulu di tiagi tablada adarelli ayim nam ngat mokra yo sang al maral merak emla ukna seba udo dia kal boleh ngalak kersel yo sang angara 2019 di ngari udo del el make sure ang ngose claudu dira adro government ra gol maklug ra bekkel peide amalon tida ase
tiabol uniform ma state mar adra blur belar rogui di ngaria enough lu do that and make sure the national government ang mas ngaria baby raw do le state speaker mong kom dire kal mome sa yegi del ukte al di segi del additional do del mere la rak adire kan mena next year al sumo adar ol bila ko ngeri hindi ko se ngatirin malari hindi al sumo to ko ngeri ang mulmol oy mang ayegi da a program el dola sa merul and make sure ar ada se il utmokla adarang clear then diyan mo ara dengi oy se diyan mo ara alu kadmo da sing bring la darang ok mo yedro se ya rogul teal and make sure ar ada se ilo mokla adarang clear sulang A President tamlamo ulal amend matiamo ong erul amendment. Direkal kadangal tanga tirel gasus lang ngobangge da SP ngel special prosecutor di mari adal mrail mongkora de lungi trate al me kuktik musesey gida malmol malmora germanger ma motelirar pekal minister ma atang vice president mo mga tado. SP Crips ngang klela April Crips. Good evening. I do need to know, would you rather can I speak in English or would you rather I have translation? What would you all like? Go ahead and speak in English? Okay, or translation. Translation, if you don't mind, I would like my investigator, Helen Oime, to come help me with translation. Is that okay? Yeah, very good. She's used to having to do this for me. So first I want to say thank you, Mr. President, for inviting us to come out and be with you. Hello, Mr. Speaker. Good to see you. Governor, wherever she just went out. Oh, hello. Thank you. And to all of the delegates and also my colleagues and also the people of Notpong. So thank you for having me here. Mwasiti ku rang asuli wa Mr. President ma Governor ma delegates komal masaw lil goget tatti alamak me kukumadato kami adangat pang. The last time that our office was out here, I think, was in early 2019 when we came to meet with the people of Notpong and talk about anti-corruption and the Office of the Special Prosecutor. Masasara last gimlay madadatu ertel balurungat pang ang lamle elsela 2019 gimlay me masaw da corruption le kor kami war adrablu. To remind you, back in 2019, when we meet with the states, I let them know that by the time I leave, which is sometime next year, if we can win every one of our cases in the office that we file. However, if the people do not make some changes, the anti-corruption or the corruption will continue if we don't have the backing of the people of the states. Mwasa maktyo maklat kar kami luase seragi me agi ulu ay ser kami luase akla mo mereka latyal merak merokong endi egal ulurera malsuma agi meru leti mom sisi ra egal gargari le kama mangalingi endi suku mentia ka ngesol ngar kami war adra belul merkama entia ka tutret kalgi moru ringil entia kalpol atyal corruption adi melemol mentia kal stop. So fighting corruption in the world, whether it's in the United States, which of course we have corruption, or in the country of Palau or any other place, it will never come from the outside. It will always come from the inside. Masamagal rogul corruption rabul other rogir jakatil pelaw. Masagal corruption rabul oil jakalangan krel el mesois pampaingar alset kidar other egal pelu. That being said, since coming here, when I first arrived in Palau, we had about 20
pending cases, and now we have over 80 pending cases of corruption because more people are bringing it up to us and sending us information. Masam sera kotel mer bela wen dimle bokor tangara lui age isul kama mangilai emron di al mermal mutrel al sils emla mukme de lo kaya gi mola tal sils la de ngara adra blu am la morang isel lil mok sebi il me mo ta dur kama milgire. I believe having outreach helps because we explain to all the states and the people what we can do for them and how they can help us. Because quite frankly, the leaders of the country cannot do this by themselves. They need the support and the eyes of the community to help them stay on the straight and narrow. Mga sema asel bo dome seringi Masih mabo dome seringi tiragal mga taklet raiga bilwat ada kal sir malamol maditir remur tal as malamal tal as ala kaligita adra bilwa o maktak o lang asaw tir malamol mersay tal as. I have to remember to slow down for translation, sorry. Another thing, one thing that has helped us is the Palau, our OSP website. We do have a website. You can make anonymous complaints. You don't have to tell us who you are. But if you do choose to make an anonymous complaint, it comes directly to me. I don't know who you are, but we do need enough information so we can follow up on what is being brought to us. Mga sengaring isegi del website ter kamamar office. Sel suku mo ko ngaringa somul malakoy dekal somul mo tinge la polo tinge pelu wasen kami amil lakoy. E commerce segi del website te sisipia complain na kami alsel. Endi gyolingit del wasen sel ba mo 6% wal agel wal ul akla mangaral mo lakoy. El ngaringa telgi pel qura MCC el sabamel do ringi mo gole kala ringi la kenti kal sepet el mangarang. We have been very fortunate since coming here. We have, knock on wood, won all of the cases that we have filed. We hope to keep that trend going. Sa magit tergi bilang tangat tele serak kotel men mu tela ngai garo kul gay segi plam ngal mura karagri lagi di platform CC ringi ending jak sal mal mo al sing ya kul koy leng jak to ngai. But it's not all about winning. I hate to lose, but it's not all about winning. It's really more important that what we do helps bring about a change in behavior with not only the people that are in the court, but people who may be watching. Sebenarnya kadil tokoy rasa kada mom sisi ra karagri hindi ra kal nga kadil ka dekal so kal mom itu utray kal guys. Ending agi orang la se uluko may kay git el gimoro la sa el telgib wala nga sew kukwal tomera makngit el blakarata el may kay git el corruption el ngaring inabalu motia. We cannot file every case that comes to us. For instance, sometimes people bring us cases having to do with traditional matters. Can you help us with who's the chief? No way. Masa mendira kal dia kal ngi rokul guys sa amel mal mura karagri ay albebi la time ar ada kukmel wala ba igel el guys el wal bol lo sada klo akora syugang madui maklobak olengit terkama melngos wasen ngos kuma melasen tang amral ruba kal gilel mortal drual ay gigi amal dal sa amel mur. Or can we help them with land disputes? Another big no-no for me. I'm not getting into that. Sa tira kal ngaringa melo asem ngasukuma melo setyang ay kal atama magi magarang malklo monday maklay burip ay gigi temdagi bom sisbra alsel. What our office was really set up to do, and to just give you a little history, I've been trying to find the birthday for our office. So we found some old documents in the office. Asema tel officer kama ma selwa lola semruringi agidir ka mel tiger selwal aralel tel office sel kama ma mloktub lolngasera. So the public law that created us actually took place on August 25th, 1985.
Seguid el October será ara tal telal metiu dar motiu meim. Sen go say? Okay meim. August 25th. 19, right. And we were created primarily to look at government officials and government employees to make sure that they were doing the right thing with government funds, equipment, etc. Semasel wal salmal tel telu lama angar alam lo mesra angar babel after kay kita ngar ul sa ala gal apway make sure that dia kal tamal law do the boy maklalo boy. Nothing really happened after we were created. So in 1989, the compact was coming into being, and something called the Guam Accords created both the Office of the Public Auditor and also asked for the funding for the Office of the Special Prosecutor. Masaral do para 1985 and dim laka ko rahmal ngaral makatmok erak tim lokot to korang para dakmul mutol owit. El melmuto sa 1989 ra sa gid lolo ko ngila sen Guam Accord sa gid yawal pils kama ma a funds el musup amul lolo sem. Again, nothing really happened again. So in about 1994, we got some funding for the Office of the Special Prosecutor, and I believe the first case was filed in about 1996. Edira kal tim nakamal ngaral makatmok kal melmuto sa 1994 al borngia malutu tel Office of Special Prosecutor el makatmok legal case. Now, I'm not going to give you a quiz on all of this, Hindi ako po kumus kami wa skeng ra ay gal black to rokoy. but what I am going to do is give you some good news. The UN has been kind of helping us and watching us, what we've done. And out of the blue, they're going to give us a $29,000 grant for anti-corruption. Sandi po kumus kami skeng akti mo ay sa kami ratel gi bil mengal ay sim lame sois para office ra kamam. UN amla ko ngayon mo ngosuya tel office ra lu me. And I asked them, would they mind if we use some of that money to actually have a birthday party for our office for the first time? Sa may gigi trudo dul nga lu me tiu telal al blab sa tel office agi malas mal mga mo korsel wal bol anniversary etan shobit tel office ra el al milong el bul. And we wanted to use this as a way to reach back to the country. And I will be inviting the entire country to come to our birthday party. It's going to be on August 25th of this year. We are going to have one celebration in the morning up at the Capitol, so people can come that are on this side of Palau. We're going to have an afternoon celebration down someplace in Koror, so anybody down in Koror can come in the afternoon. Masa magi mo mga tmok sa gid wal anniversary ka mame aralam August 25 el alrak el morangira tutaw ang ngarang muth emrong ya itasin sang mer oror material kukar oror morangia telir ak mo mga madar other bela rogu el meragay metal. The money being given to us under the grant is supposed to be used for outreach, and also there is going to be another celebration on December 9th. That's the UN Anti-Corruption Day, and they want us to have a big celebration for the youth in this country to get them involved. Masa may gay gid rudo ta amlel katmok kal gira lo long sir kamam ragay gid marala gal bulul lo mer kat to anti-corruption. Dire ko sisulta me December 9 ang morgi sel klol wal kura since ra UN el gira la corruption magi mo malas el mga madara rangal regal school el men celebrated of kamam el gira segit. We never made it to either well, we sort of made it to IRI. We're going to make it again to IRI, and also to Koror. We have not had any sort of outreach in either of those two states. Agim lomre ka agel tokal bulut tang al Ahmed al tortin agib lomre ka ngi dim lakat sa amen mo kut makliya iray mo yor magi melas melwasing agim mutol mo agi gid bulul mo mot poktal outreach. So the outreach in IRI will be on August 23rd. Ma outreach el mera iray mo ngira el al melong al buil ra lui medel singla buil. And also, the UN is going to be here to celebrate both August 23rd and August 25th with us. The regional director will be coming from Suva, and a UN director or
I think, aid is going to be coming from Thailand to come in and be with us for these celebrations and meet people in Palau. Mga tirgay gidel dula sit regional director sa ngara Suba mga Thailand. And may celebrate the love and get say gidel outreach el moraira lui me del qabsing ilabu il mesel alal talobis lui me el qabsing ilabu. So I hope, and this is my invitation to all of you, I hope you all will come see us. You don't have to wait till the birthday, but please do come see us or call us. You can write to us. You can write to us anonymously. But we want to answer your questions and get you involved in helping us help you. So please do come to the celebration on the 25th, either at the Capitol or down in Koror. And we'll keep trying to keep publishing things on our website so that we can be transparent and Palauans can understand what's going on in Palau. And you all make the difference, because there's nothing I can do. I have to work through you, and you make the difference. So that's what I would like to say. And again, thank you very much. I know questions are just kind of, it's a long night tonight, so if you have any questions, I don't mind answering, but if you'd like to, you can also send them to me, and I will make sure I answer you. Okay. Thank you. Madang malmusulang SP, ang mlamot temela germangere rubeang. Malblepto kagera ikalbek kalbelu, magda direk kalgoro ng alkwasel gora direk kalmornya agera telbelu, magel gora ngarnya raureng argamiu, algirel lurio rakabalment, tangkuk tito gora belu, malmimo klar bekla adal sabi logir. Palungil kapsenge President Kauma Speaker, lamlusus marbek lazma timokora, kamama adat panga. Huwag sirgamil ng atiyang mlama eru President Trump. Ang irat kilit pisong masura ang gol. Komrot. Kora malyureng asulin may President. Aigel trip pergaul mlam rigel may kaya mul kadekar helang. Hindi ka-president, lamang break rule away kay gidel blam rule. Malorgi tergira ang katpang saklo plus a president. Mal kita mulai albul lengar gid. Kamaral magayor president tunot mura albul. Mal mering lur. Kamamba atong atpang ogyu lembel mrula ikalurior. Di teregalom dasula se dibu sa minister agriculture. Mlaya ko kadi sal morgi. La idel buram la memo. Emlo mayo dadial la mi. Ma Almasa alwabla surang stawang hindi kaya say. Albora Piles hindi kaya say. Albora West hindi kaya say. Segire subil toy. Mong novaras hindi ka madakal lagi marang lagi. Ay kagita ko aswakal diol all kasi tutorial kire lagi kang. Tial aquaculture agriculture tiatlo eda other velo. Como ngel tiatlo ed. Girel logrol girel. Ya kureng sa at morgol masisir omya umomya igal budget terko tiago tumlario budget ni. Kalma do el. Trial lo reng sa kambi ko masadara arolela umsura torang igel. Mama azbela di limle somam sila say kom latak kang igel yang mora ra Malaysia moles say lagi mosigri. Ali ingkal ngigel aja kali lo liwek rebelau. Mama azbela tiak agi mosu omgel.
Agi di mam tengel waseng keri ang aras. Agi mo ragil basyong ma di mam. Bait ti agi dol deswek. Abulu agi keri. Ya bartak lmava baklo. Akmalol ngit tergembiu. Ngari allar milyon mani. Ngar seltial bertak. Akmalol ngit tergembiu masih bay musik kolel. Audiol roomsu gira la bertak. Tega kita orang mal ni sakal mu. Yang mal sulang. Maral di po sa minister hindi rumang artiang wase ngongorara aral kadamel mura ay gal boundary kita huri ping ma Indonesia ma ay gagidel FSM mang sel program ra ministry kita akalet angar aleth mang ako mese Martia Director. artia director maybe director ang semno kadi mes share maybe ra ato ngari es el director aquí de agriculture, muquas el de hoy segel luro agriculture adam. Ding cloud to trail lagi el mulukoy. Magimal aliga ngagi tang artem agriculture agel to agriculture sulang. Ay, malungil ko singel el beklade nga kang klega galin Josep. Maral meron ko siya aruba kartel blue waseng geboy gramal gyo ko mong. Akoratel gibel Jaksal kladik makbera kayuk le president. Kagurara kayuk le letal gile dak hitra. Tial ral adeng mong jaksal mudu. Ending la mudu sus mal close to tele la gerel. Imlarang geru ba karubeang. Sel dilia presidente lo hace tial guk grensel tial ministry gid. Maral ngararal kada mora aday maseng la mora igal saka gid maigal belun miliwet gid. Tokora agriculture ang geruba kamlot musil mal ko aklot tutel tokol gid ro ng singil bekla adaling al sugumong blobras. Gid ro ko di matengel wase kredi mga bras. Arang aleged mo tadire kal mal ultur tialo mga labras il kumda se lit atuda al adam maadil de kalu isakra ng tialo mga galor belaw. Di bo wa isa gel bebra program el dolas ng milisi. Sel blal de la presidente tial tokora galed ang aledeng. Kada malas mo wase kada maral mutro ligi sa tokora ses. At one time kung nasa time siya bali kadamlar niya kadamli exporta produce aygal dalawang marasel sel mora blue siya bal. Kung nasa kadukok mo krisel kadamlo amautial high fuel mlergid. May ilang maral gid motor lagi say di ko ay sila sa bebira program el mladu kami kanang pang moral may ngalak na TTM sel moral may ngalak lit atu de ko mga mesro kamlam katao tumo. No ring ate ele del guk mlaria ground breaking girela igel mo ba esel blila babi mamal ka. Mga malas mo wase kuk tokora odoy material protein. Kada magrado mdoy se don toba babil mo available mo adra blul mo se dalo rola digi dalo rol odimed. Madire kal tokora mal ka. President tamal sadra arala alu arala dengi arala ngais ang mal la morbap. Ay gigida bebira program el domdas lo mengela kada el blado mol lo mengela guktial delwiri gid mablura taywang matitm dolong seorgid ICTF. Mang mlaria ground breaking latkan no mregal buil. Makadom da sula sige bay next year ng mlaguk mla modor malasum wase magradom doy sula ng sera adra sales to kuniguk tigalo morula arm. Diregal mo natokora ong rawal. Akum da singari arm asal ngartial am larmen sa isel sel. El guk tokora gugaw. Ngarinya ta Asian Development Pang ka ulang seorgit. Ngarinya guk kang esol dingilul ng lartil grant el degal loan. Al morar maas. Kada madalil wasi aguk tokora climate change sa igal makleedel marap kuladaw ba. Ngari ata mabal masa sayult igal storm el maying sel kuk mura igal masay. Mga dire kalam nasro asing magrado dire kal bodo promote o langas ako kaul merases pala kadil dio kang maamuti. Dire kal sa edel mera tokora sel sa Google merases. Mga niya sel available mura aldabel. Dia kal wala kam register malum mo kora digal aldabel rablur belaw. Mas ang sibiul Drura State, malum alguk nga niya established el register del LDBR blurungot pang si ilog yung inding available already last April. Mlegot el application amle close ra sera Monday or Tuesday.
nga kadal mutal extend ringil mora August 15. Omeng sebela sel program ng sugi del YC kada nga sa del mele del merases mga nga tru il telal mo lang sera al deber armas el kuk sebirel el me gut mo klaser mang akmadenge gobernador el waseng kalam larmeng si isela sungum dirga ke segidel men se del mera obis raser sa esar malu ba dire kuk plor orem tu akra old age center sel PMU project management unit tangaringia amage drap service maradal dire kasi elong sumir sa igidel ngarinya application el sa edel mo fill ringi yagut mo clear kada misa mita ay gero requirement ang sa edel mo eligible mo sa igidel ngeso adire el sel togora babi mamal kul sa ringi mo bangel tegi del project ra ADB kakarus el ngesol dangay hablu rasyabal dire mo lang sa igidel mo kada or meat processing plant dire morsel wabis serigid ng ngarang SR mabangel ngel slaughterhouse el alta me kadungwa babilo tungil alsele mogodir otobdi margo tob mul mor serigid el planta sel boldor en sebed el tob da gel gagarous el klagdel la babis el obra peles marwada blisi tisi ko mamar ediregal moringa tele dal amo hukmo ngoriak mo ay gel ulukada karingi adi kalam oite sebed el process el tob da so seis so igigid agora ta bebi ragel sel beso is bel nga serigid el al mo muran exterior kum daseng mo sebedel mo mal aswara yel guk benefit del dangar sei tokora ser se dire gulugwai sel wase minister sera gim ngai mli sera kap singra tuesday dire kam lam sadra tokora ne keng ma oiska kita madangel wase oiska sel oiska chapan amla mo mreng ndingari sel palau chapter el guk ko bangel oiska se dol mol mrengil program di om blameng lakra oiska ko mo mes dire kam lam mornya tel matam mrengin el dire kal dom dasul wasi kadamo lang sera armas ra igalu gurule la gugaw mo kadamo malalim o si sultan mga niya dasul o mesel wasing mga nga gukto o mesel wasetel o iskang mga lutul molgi singi daw speringi maybe se edel guk open rate al el morar adel lo ser la comercial le segi del tokora waya sai mga nga wasi kadamo mga mutul molgi singi mga kayeng sew kadam lamang matigiringil wasetirigel mlaritara adrases kamamal mayarel adam masalurior makadaw spell waseng mga nga minister mutu lagu mo sa el mo sugi dra tokora labor ler nga lagay digal wa nga ramong doral morase sa el tigilir tin digayang hindi kami mas marubakan naritar kami o makargid el altuta kadam le celebrate president ra tialguk constitution der gidel el maral mel dal bang ringira sa badong activity mlaringam laringira erungul park el altutaw el mel mol mel albe arab singay ng suad el mut el malisi at tokora se mo susay orgid el deka ditigal kami ul retire mar klol mas marubak kamam el mayra adam bol sa amal samrial diregal mo parta sa igid ma alutul mo niya ko adub el gariyor ma lumen tiagid el tokora o ma gay sara bulul adel mo affected by ratial tokora watial global pandemic el sebel nganya kaled el dultu ringi malaka botos ngare el waygel mulukoy mo sige de president talaga sa regal di update ringil girela tokora sers nge diregal masodar aqua culture ang bitong arserik adiregal sa elme do elay sulak ili director chief aquaculture mel do sesay Welcome sa kay Rubak. Malumila ay sa aquaculture katpa nga tanombre el boy lagi nila 6,000 el larul bol arwa sa sila karuba arwang ngerol bertela marala al do rubang al gel tegi lulur aquaculture katpang kabalmenta swalo ng sew magi maral adure lang kaya presidente minister amla modura akabet tel blue ligel segi ko partnership mo sa amal me ikalaing selo rol kut maklisel panel se arital panel al ngarngie ko to kloe edika continue lo maral adura sel magi so amnel me long sel gel segi rol asem kadal mutus bci maawla mo moria awl mo sa edel olong sa gel tokor o mngedro sa presidente tial plan gidra masang suari
Sige lo mangeda mo spea aul mo to mo spea aul wow le moraiga mo se edel. Lo mo la aul mo wow le mo lo se te ado mangeda lo cortil. El clawal gombali el dia close spea ngi so ga idel to ra kwa culture. Mung seguida aku kora update ra kwa culture gimel mol mo dul gela state acabalmente gel seguida el gora. Ate al el mes edel kai ngeseul. Magara acabalmente se el mo umangeso el mel. Mo sus gut makrita el sesa ngat pangal mo mutel mo sisi e mo ngil maral diwangara mo sula El aldir kamal bate bakakarmi wedi lakadi da maklat kalwase atra PUC, ma PNCC, ma LEMD, ma Postmaster, direct kal ngartiang mar adal NDPP. Nanti hale ko tu tikingek. Tia ko ra onti kal mora minister betul. Minister akri nga sa ora kasusal kama president tel mil sa la sengarnya adar nga laudo da WIOA. Kira rito nan maramrikel lang ala mandel kiri lola. Maont mamawase. Dahil sila president tal maluos al maramrikel madalut langit tabi piraw daw dal may makamamulok tim lagi mga sa tel vila sa bol sa amal mas aringi. Teki da on mamar masal ko ama miloy trabilas. Dia kami litra wud. Malungil ka pasangay. Akbo malas malmudur president ng lasa edal malu salmong. Dik tribals model mugida saludo del mergida dim nakadil bergid. Semlo ragir rogul buluram rigel masaibal makwam ma Puerto Rico. Malsuko makadama amalu usulol gitra bingel engir lagi gid rogul bulul motmag emrut tagid tokoy lengalla aram rigel. Seda kadil dimna kadil otobdil mergid. Tilog dalla aram rigel specific omsodel specific omingitel. Hindi bay mekmo ate algung Rodney COS. Musube sa korat slip. Kita adratal belum. By sel regular program ra WIOA amlamul. Sel regular program semle program ra imamadel mortrigal adel losi gaurior. Makpayo ay sak maskum ngania adra bulu losi gaurior. En sebel mersal officer gidra WIOA nga ra PCC mong register. Malubong mara civic center mong register ang klel. O sisil time at skuma arbulgul marubiyang malubong rideb ospera adra gaurior. En sebel kuk nga kumbalir til mo register ngin direct. Lengar alam mo omes ra kumbali o omes ra ad o makpo urtir. Tara uriol gibla mo ruringil part tragel kuklul sa da chief of staff. At tingila president tap mong ako tar adra belaw ang erung ako rak mo kamo mo mesa efficiency makaram mo tabusul at telir adlo sigaw rerir. Masigi dalura WIOA gibla mo mesa ra SPDC ma PCC School of Excellence. Magi merura program lambur October mulol tagir rogul korawal training program malubong rescaling program opmong area adal nganya ngas-ngaser ra school malubong ngas-ngaser ladu ngi en sabab mal motmage osiga ngidil aduura osi sa akal morngi e otobdi loto gidale babilngel e oltaw terni raudior sige da bay gimla namode kata daludo dagel maasak tim mablatak ninganya betul te al raudior Atara gibla morungin mo partial efficiency amalas mal imam ade mo mosi gawdo da mo post office balu ko mo regal tokol stowang at tembergadia babi el ukul ngal mung ngay gay duluri rangan te allergi el all time kada na mola ba masil magelo ko chief of staff na mo sub edel dingara al sela masil mesep mungaral te al rawdo rangarngi segi dulura gidere kal mola murura capacity regal state mo sub emel dingara bulwa memora state government tel ngari adal mudu el ngosis aklaw Maurio Lobanggera Youth, sel youth organization ng Mamre lang. Amalas mal mo train at trigel youth representative regal state.
Matumamdu ulos pe amsil lol ol tegegi del tial mer adra belu. Mos be em dengar balwa me tek mo tial em karang ma plan ngi. Ong ingil sia president tra erul bui ram la memang aku ulum dasut mumanda mring la lalu. Gila del batara tial kadam kara usi ka tial adra babal dawal mer orior. Mumil elia me instructor nga Minister Jenkins at mukaba mo mu urtial to rabas. Matial basrel ang ulum anawak medel talbui lorael. Limok sia da kadilo takra adal lo diu lembring la lalu. Ndire ko si gati alla adal kera ngat pang malubang kera babal daw bal migi sa tutaw yang ania te ellel mo orior. Unfortunately ndire kal borngi apto kol shobara babal daw ndinga apto kol ti alla ngar orior. Mego ay sergmit musel basel mengalak kertiang amortel magi tergemir ngat pang. Esel tutaw yang berkira 7:07 AM. Masel bekal tutaw egirireng sepmung loge kerebas. Mengulmu orel alsil sa Minister Jenkins agil lungi selbas mumloda kal 8-0 namo 16-0. Mensabi melungu selbas sel tutora 707 esel ku kabsange ngar order ko tobra 520. Sel 520 ku kumle el mutul me gail merangat pang. Belan namo ni ate aliu sul de makal marakoksa par kam lemiu ese ba lumi rubiang. Sel mola bagel kal el me kandi mol marageibi. Ekuk me yakuk momay. Komsulang. Saber. Diamora el director a ser el adirengesi lo sing ngaringa udas ul Kuro gel waseng dia ka udas mesada amal gama babi dia ka udas ul la kami ngama waro follow mal nombre la ka sori ngama kami ngase gel uspel plena telgi prasesek. Apapalo de ko dik mo komil garang mong abay magarel me maklo ko duluspe de ko dik mo kom gilang di mla lo makpu mong dia kangalgel di sel malungil gera minister akum dasen direkal ngani abdas mla tal dalil wase do mesa tokora kaming en direkal dia katilol lodoy mo direkal lo ngasora a direkal tokor o malam ma mang direkal mladuli ra igal state visit el wase direkal kara uldaswe orol girel wase domes el wase regel ku coming la atera bulwat man diakal bol tomal la aremeled ma se tiagi del ku of course am open up brother gid mal amla mo telgibil mededa sama kada ngaria orol maral girel kita madengel wase ngaria ilgal coming el mlel aga dir ngaria coming la blur belaw ding ade kal betok magulge ringil ang guk tirga katal gunga coming aku ringil kwase tengra mga igang wase adra Bangladesh mak oy menglamo akum dasweng angari kami maklol angari mga hindi mamar magere dagi mo dang asiringi mendi sayigid angari uldasul girel say ma akum daswe kadal diakal kamakatal time kada mo so isbra al sel warar palo al adi mo kami arubages mo di osis klama mal girel Hindi ako bangkit ang Minister Rahel, ma Minister of Finance, hindi tangaring nga adariral ngartiyang. Makuklang nga nga agad malut kal mortireng sab iral adariral me ongir. Dia akhir kukuram larar adra sers. Akhir kurakire la kung PS el tax law el wayal bol rural adras tirgel adraser selol traw atrudil mangkiril mo payat taksel makam koradi mo omkatakli waseseng malwangarang wangarang adraser sel di merula kalel malubeng kukngarya selot trulel ang wangara teletelel ang bolo tangali. Malungil ko singay marubak mar adra blue mar maas why say ngarinya sel ti qodik me de masel agi di dil dir kamlay dia
hindi anding mal ko mamsula ka menor loger msi edel ko kunet edel lo aisa maral milgat mokla kada madingin hindi rin na niya omra ra ko kar adro olbi del mil saudra to kora besel lo la tax kada maral ultura leadership ma ra olbi ma administration en lornya kada mlo ngovi atel omlura tax lo mu real maral merak lo mu ra ka January 1st. Hindi kada do kada ngas attacks kada malo kada tretele la do attacks bang mo tabsul sel tu tabsul hindi kada Russia obra abrad el Dios isiu tabsul el wasi trigel kuk sil alungar abrad a olengi trigel kuk tikal sal sabir ako dimor sel sabir ngogi usay gidul das kada mo wala ya sige del esel palaw kutsen service tax sige del pichi steel do chadringi dire kal igel maklol kumbali o mura tel maran merra ket mo harar gel dung business profit tax gel wal income tax ra kumbali dire kal ngarnya bebira tax endin osisil time esel la an milgat mokla dire kal mok pital la wasi kuduk lo abesel tetele lo malyu la tax mga yakuk mo sa ekla o si silta magluk kome sa igel si edel mga sadal amguk tiregal trigel guk abural tikal sal si il alung la obrad awal trigibel gabakak pertir mga bengel se nornya kadam lo reduce ra rate ra salary and wage tax diregal lo si silta magdingil bata import tax melang Gawara baksa dagel program may baydik daw ay salwat yagid. Ngumura January 1st ay gel kumbali المسوقرا إذا دارت التلا المرباب أيجي أمومو الكالكترنج الPTSD وسيسيل تامت سومك أيجي قوم بالي المسوقرا أقيم التلا المو كميدرا إذا دارت التلا عمل مول مرسل تلتلا لا تقصل السيلز سيل دون تي أرتيل 4% إذا تيجي سيل قرا دي قال صاد لو أي سرني تيال بس التلتلا لا تقصل بالواد دون أسيد لو مسرني الواسي ngungir ram gikarel business el bukrol el moklo mongomura January 1st de at sumaka akong bali malubang siobay malubang adal magarger di kal sugura mo ko imel telail lulak mo musukara less than 50,000 ratarak ikamal di me harara business license el barbek laad di loya sel dadung additional business license fee sewa dadung flat rate el tax kadi harara dar takluk ra alsela imurak tarrak alla awasi hararngil tartaklugol sa emel hararngil quarterly installment mang $25 a quarter ikaw ang mga regel more sales of embe kuk to mesral mara 50,000 ikdo sis para CRT el mol el ang o bangela ige en waigel dilung do mesal kuk sa edel magsada igel mal trigel mal mo brother tir ma kadili kalo amatra leadership administration etirigel sumaka masukra ko real masukra salary at sila tarrak yaudo de madia kabol 15,000 esel endrarak yat ikda dolu tarokul taksem agel taksem harar sedrak adolu tarokui patokar adloger wasesel Igual ligar at tuition, ma donation, hindi ka malmol oy. Hindi ka malmol sa ML. Sa ML may file. Hindi sumaka mungungil malmol mal donate lang ospe angeso. Hindi sumawdo dem ade ka 15,000, hindi ka dolutra 10%, ka dolutiti al tax rogi. O sisil time ngani trigegi del kuktia ka lawrier de ka sura paycheck. Tiang amor adra magit. At sumka kukma adra magit el direkal karrakar ngem ratarra ka kabol trim email telail ikadakay nga sew sel la awase officer gidra tax ma ministry ra health amorula program be ka register esel lumgle lara ka dome sa karrakar ngem malam la kabol 15,000 ikadya government ta other siya 4% regel karrakar ngem serrak
Dia ka dolu telan dim la kalolay. Kadi ngother siya 4% li. Kung makakay nga siya Siya dire kan mokte karingi nga ida speaker ma. President tel ngartiang bang. Kada milsa da WIOA muto kargi da lili trawu. Hindi sige del programa adire ka luuleng sabela taxel ngo suwira adra magit. Kidal adra blue. Man sabi edel kadakay nga siya akmogi pra receipt kami ma revenue. Sila edrara kan dia kam tidur tulosi. Kum di mera tax sendi ak kay kita karingel. Why say? Hindi say obengel say alakam sukura 15,000. Ikada mas ka 4% ra karingel. O sisil time hindi kadil. Sum kadil kal adra magit ngara fixed income. Kam sukura SS malumang pension, malumang il tablong. Ikada dire kal mo dakta kay mesang malakabol 15,000. Ikaro dire ka loader siya 4% ra karang ni Mercedes kal Moscow. Gora dire kal ngungil mada kadang artel kal dibla madadung ng protocol nga ul the sweat. Hindi tiagi da administration na ma robilo siga alda ulel. Kadang ramring al time. Atak sa dia kabol well dia kabol longo dere business rat ara laklalo sa edek mong maryang as akle laklalo ulang leng taksa ul leng mongot atle telel maltaigel taksel dimla do mesa bodolay mangangar nya telel leng mas akal didire kal suadel qura misirar beklad motuli beklorngud ngarngia la ulwengel sella lulmo rel al longe widel buil wal lelol malbuil al tawtalla ya obisir gidra taksa omu lo mesa ara laklalo. Dia kal ngornya amor yang as akle laklal. Endingel siobay long sa ara laklal lul dirgor. Mung taksa ul angnya belsen. Ya mararingia kadungoptia import tax eloya PCST. Es el betulom so de la PCST awasi. Ng soy sobra ngabala, soy sobra airport, soy sobra post. Yung moringa 10% del tax. Sel moyu del moringel kukoma arngi ing maldingu sel biotolam so dela seng dingu sel kukul dalil aral sel harar 10% ringi. Ela sel taxa del tosperngir elang CRT tel di 4%. Nding mu elang arngi import tax matmura mala al 3%. Ing moyu del moran excel chobay mangu sel aralo bangla 3% yung 4% lawyer bebul kukmura next sem dire kal 4% tamal mergid ang alisoy so seguida di gora di suadum gora tergibul gora moklo adra de suede moklo ngud iga gida dire kal rear administration ma leadership dire kal siga te al rang seu gora dire kal ngil do ay selo asegir rogul program el pilas adra magit ma refund mal dimor adra belaw unda sigmal nga ko dil sel tingil administration rel ang sulang Dia dalutul mereka sulala GBS el director gidra tax Mr. Elway igeda mal di soal modoli ne summarize ni tial tax system rigid amal mga liyo or other belaw legal tax refund may protocol programa di mo other belaw tial omliul matial klol harari amal target ter other ngodol bulu mang maralo tu tisel to speaker lo sia ko tar other belaw mo kadamra sular other olbi lemno sil pasani tia tial to ra bes reform ra tax at 23 years do saudri gol ma to re lang Tirikan mesa Irene ng artel emle adra Chamber of Commerce emal diri kam help pergid help problem ma understand o setia gorok lam ge karel shobay e governor that's se amal mokte kam sulang Ngaring yang ngot alger. Malungil kapsange, President, Vice President, Speaker of House,
magamiul rogul delegate no subil mer alagap sangay senators maral to ko egel blag duro beang at to ko raser sa maklaw tutelel di kukngay presidente ay gam lang mabregel administration para lang mabregel senator ma delegate selva ruta de ditidi masada Dios isut koy to ko raser sa gibo nga gikut mok no mil at to ko raser sa dia kalbeot hindi ka di ba raser sa malan madulom lela kakar no mo da arm kasong ra temem seya tara autosual mamal ka mababi o kalal ra kalda nga bardel diregal no mamringal aral diregal dusual الموت البابي راول بلا بورنيا تقورا كوابا ما انوني ابابي مامال ماجيم اي كاروغويا دي ستارت تمرال مول el algo susak bla sa slice rakaum erong si adam ako maral wasen sabem el algo kultemem emo tuti sel tigingem lo sa ako tar adr belaw pulingit mam kat makliato karasis tergibel ngoriak ay gan la momre kaya kita kora pastor nga ko antigil kora kao dapat ngari ministerio nga tiara health niya adra at kora hospital kora Aurul ako tuklaw tutelel. Lendi ako dito sada to kora sales ma o mangangi ya patingeda lumiitut mo ubag smer. Mga ka malyon ni tragara el alku temem ngar obis. Kautian bu mesra ka mdulo ngol. Pom sikro lela be esol hospital gid. Ma be esol klaval. Editing ngiti tira semong toktangal memelo di sa akrigid. Arang legedel tigen bla to bra school lutul mo si sa akal mo mo el badikit babot tige bligi keringi tial to badela adan marogura Taiwan trah maklo expense asugo mo tam lamo liakul bilu edo las may gagi limo digit ni sumuke ako maral basen sa BM lek mlaro ngo saw la alup singay kumam sulam mlabe sengal daktor mo la ulang artiang ka umtera minister mang alsabel el mel help rigidra tokora a hel di kora di tribal lo ay sa uktira tokora sers director sel program lo magila o ginawa lo mes rengele orangel armal mga igale the lom igale fruit flies agumra lo asya siabala mlama lo aurelo lo mantril lo ase kal help pergi o ginawa malungil sa program tilo mo kada fruit flies muse mra la urol girel doctor mogola se el mes shera igel rogul bes lo kora program el dorul girel hospital adan diwile toktang oy msulang engaya director gidra a hospital mo oy msulang director adra bas adai welcome sige president ma vice president tigal ministers malungil kasi adrangat pang kita matengay ti al hospital kita maral motong mang mulya ka kalbila presidente gi de temle meteng sira January tigel ble assess ra building mesem la momre ka assessment ngi el blok mura ulel wasing aringel assistant ngel senator ambler eli el diregel me omes se ngrai gel telmel tiam ngrau ul mungila do modo rabe es el hospital tiado ngali tiadi immoral morngi misel sung gora morngi tsunami morgo digial sebedal access ngi gida diregel me setia do ora semble swampi area mang telgibel mlang melta hospital mkakayak laado ma aulolel mang meral di imas meral makintay diregel mal meskarang
el ay kita dir ngara a pandemic hindi kita tiam na mo longong ayel dastaleng aulm ko longong kidel adra blum lot mage mo mala orus makadam malungil protected hindi el ang kloa a flul maray la edri ngania omray omrus ra tokora covid ma tokora flu shot sa mga mal maray el aigal morgol 2 weeks el emergency room rigida omesra average se normally omesra ngala dori for il adra 24 hours el ang 12 hours ko omesra 124 le maklo tretal se bekreng sel siswa skura July 13 Engyal mutol gole kal tial flul man mo mang ko long abewil hindi kidir ke mol base atang ragel mo cool se katal indoor di dol mol mo ko mask protector gidal sum ngara 50 adal morbab se gida agora hindi kada malangal tangat leng tegil long tila presidente el ang sel mercy si para soldado se mera el al July 18 di soldado toktangal expert ra tokora yui sa mamata mading tiro ko yung black murder static murder elal kabsengel mo maurior omu ura next week el ngal lol ngesir ko mam lo mesra smer sugal ma high blood ma yui mengiro ko di regal murder toktora yui sa Taiwan leng mal bring rigida rifera adal mo le Taiwan elang adim skita viable bed sila hospital Taiwan al sub eder referral adal mo mang al sum mom se kada gel 5 o musin del sme elang arse amal mga ta temil ngara urul mang occupy da idel bet mela ditial de borngir elal wala tibel mimok la huriping e diregel mal tokar mora referral mas e gidel tokora food security tial tokora ser sang mal mo wil o mga leveling kita ulung ko seorang ay ka preventable sabi either preventable by will blungur pang ay gide gore ya presidenta malmol mabay mla akore la patokol be esel misil ay gel CT scanner gide lang al upgrade marala building Amerika bilil sel do aseng MRI magita tara mo imay gel blura apa micronesia amo MRI o CT scan ay gel mal high level mag se mlamo mereka urel e diregal ngari sel el all time ngaria ngara internet elang e to mo sen telemedicine kada mo ra expert ra ICU tegel smel ngara ICU kir mar expert ngara siabal real all time el back lo ngal uriore tigel ngala ICU e ga live camera ma live kada malakan central adre lang kia mara la uriore ngi ngi amo tira mo mo do ora es el for bed el ICU self contained al mada dengi mara al magana tia dingil la uriore ngi dige gida be bira gel gora es el trentngil e gore ngayar tewal ngelge del tilo da school el albuil tira mo mora exam tamo malar sel last exam martir rangala July 1920 tri sel bol mereka se tamo mereka sel seng internship martir el ato mor segi de uk mor sel residency mela se bol mereka tira mlamo kora matenge igel kora mal nitra blur belau dos per adrabot kama adra rum el mangaram titiga ditewang mariar ngalge del uk plateau del ngarang abardo bagi mol kora modu urtir ko se bol se uk return el mei el merigel elanga mal toka aurel di open dia garu magal la torak manur samandiak tirigel di recruiter til mei adi email telgib adrang lu uplar mul wabilngir mal toka dirigel marae e mal makasaya adal mei ngania advertisement el marae ligera hospital el osira community health workers el to regay del each state kumda sa kabinor mel amlamit til the ring recruit kasi at least table 15 te dire ke 8 tamla register leng mal dia kan adal sorry ra galurior e mama amlong tangat teleng gida a ministerio biang mutu lo el mlo mas ke mama atigel adra uriol adra PBA matul bang ke mama le betul adra hospital dire kan mlo madak te lo igel ko president aseng ngariar nurs el adrablirira modia al sori el borrei
magimlo mo lang a hotel trigegi de takirngi mo retiagi del tokora arak ngari artok tangal mlekuit tamam lamadak tamtone kuit te marael matial covid amal muktak trigid litrigegi del blel sender tira ministel mei mal madeng la sete dia kal certified mulul bulung gamam mereka kelam ngetel arak matamlo mereka sera last Friday pagi mal orang asulir uk mesti certificate orang asulela a minister uk miskwam trigegi del ligang mal masaul en kai ngeseul tekker gid tekker ti al hospital gid lang mal abetang songos meng pekel sil sangariar 5 or 6 other new ying abet tergida di 80 ya 80 aten rege amoral ngal aten amoral rumel mainas sel di mo 70 or 60 o men 60 ya 5 ringi amor sel isolation ay tirigel smell covid at isolated tir mengelmut el mainas gore ngarnya igel betel mortigel social admission tirigel dia kasih ilmu kairire te dire ke ngarsel medel ngaratena idisir ya president amla ruli segi del doaseng step down unit CBS el building el maldi lomrek dirga kalsi sibringi amoria covid makit mulot iti alsel elai kim la melukla emla dicontaminate ngi mel ang mara laurol pusing magrata proses awa blingi trigi del mora alsel meng segi dan dia kal blol ngariar bebil mera girin newing ekir emergency room bebil en 1-2 days mingil mo open abet elegida mal close ra sugal mahay blood and di taidem la mga asimer egal dispensary mal di open is edel malakru ngi refill o man sound ngartia doctor mogol mde kade lutur mister adar hospital amal mle klol potter ayel mri lureri te ayel namre kale rura akpa mera se tablo blila monda endi to ayel ungil program rorul di sokal doli selo ase mlari executive order dul tabdi ilgira la om subela pes hospital mse mra la urori ma minister blo lo is ase adik pedung top da report ilgira la pes hospital ingegi de la adra lomter amrigel mlartiang amletigel la sengira kan mosig audo el mon ser mil gira hospital semle un ai sulu ai sergi mal ngora mo klar ngudo el medelo ase amrigel la tria mil skida audo de gel tegi de hospital gidem nama mna momia tamal medelo ase glow to trail mat ngwasar compact malak lang compact makama disming audo del kut makli mse gora ruli del motivo klor ngudo Samarial Girel. Diregal la kaya sa ministera diregal no mesro ase. Sen mulgoni aklo tutleleng da masada adal mora ikra blur belaw. Atara ko teklo atora kasinoma. Ma tiagi del MRI CSL mose del dingar tia dong i. En mre del dong i. Marada sin mre del mra guru. Se diregal tara aklo tutlel. Ila se la bora guru sometimes at morabot kandi se ruru la tamlara kimo mera next rigia den muruni sel bomorar segi del gar kada maga rulin ngar belaw ndig do sperar toktang se mong toktang al moros se rigia rigia se mong se tribal mo kamang ndig do urol girel mong sulang ra wil ger Ali beralungil gab singile gor kami rogoy etial akorat telgi bel korat tito kal kari kan ding korah mal so kalot tabadile kwang leng ngakam le ritar el sensei min so kay gel korat tokor osis aklama tokora school ndi ako mesra bela rogi rak dio mesra belur ngat pang estial go mesra belur ngat pang ak mamatigal wase ka mamar adar ngat pang adia ki madu amadia ki modengel wase ngaral kal ngaral ilum ngaral ureor aki morul engol nga seor kama malol nga tarat arak tal nga rabulur belaw lekte mes rabulur ngat pang agi di makadalabu edi sukal edi high blood e kolesterol makadam ka tota dar hospital lo si kakar ya kukul deswe ka wasay ulko mong mor nga school si sakrigi dal wasay makara omongang makara omolim makara omo reor makara omoilin
Hindi ako magkakaryat el malmasoy sa brigay gidel el dosa el rakta. Masegi di ako rati kaya tinggal ko kami ko man msula nate al. Haler malungil te alam mlaria te legal mo manggila minister el mora Harris el mo ulanchera Harris. No masarong orang ang school el sin mga yasay edit tao sa ablat tingir. Mendak san mo nga sing gidel am uritar al adigal siya del change hindi kita ngral gidel stat tarangal. Hala de bere minister mal so di say ding dire kala kumda sa ngarisel program rauk Taiwan TTM el maralo el sakrado asing makara abodo balungil o mga leth. Ruk morar maklolat tomay saygal belu el dire kal wal om el seguid el program el marara school. So minister maybe you can start with that and talk about other programs at the school. Sulang. Global gula health orang alaga. Hindi mal wai say nga president melakoy. Egale pen omura tutau ma swelva. Aga gida pat terul alta nutritionist lovengela food service director Bryn the May. Temrura kale mal balance ra meal ringi. Toka the problem supply of gasai. So mismo start tra lovengela Minister Victor Mosika tara supply in Sebel. Kaya mal batoka we produce over 10,000 or 4 million meals a year at school. Mal batok. So that's one. Only room we tara mura PE program until batok. Last year the one class per week. Tamal ng songosa. So ilang try to double ringi mo at least two PE classes per week at our elementary school. Direkal mle mginura NCD grant from the Ministry of Health and Human Services. Selo mrura igal program ra intercession ma after school. Sebelangar mo exercise mosubra body the tir mrura exercise ma dance ma mingitakl. Segita mon amutal imong. Emut moringira intercession ra fall sele September. Sonia sel dance movement NCD program e mirababal talb. Engang bra school sebel sign up and ditata. See takes I sel tilgi mail e mosikar results. So una ngarkel sel atu omura tutau amakloa bulgul mamle stopra egal snacking. Sel ngaka dia kalau mungura tutau te mera school song rengera et sorida olingi trudau de restaurant e omara chips maluban soft drink e mungangai kang. Semnenganya starter a program ra breakfast seguida me stop. Te mera school o mungur lo mentira salil e kwa ada du e mombedinges e mora class. Hindi dia legal obes dia mal dia obes ringi hindi tel mal teka kloa time mo mesra results. Mas diungin mamsulang. Minister Changin sa ngoram laring nga igel aisel gide las kuray malig mong adirekkel sa emlo aisra adrangat pa nga rangal pa nga adirekkel nga ras kuray maliga. Waise. Wase until ngakra ay maliga ma ngakra ngat pang do si school waise. Again every year they mala test. To test Iowa basic skills. Tel test ngakra school ra bela rokil ngai agi mo mesrengi tel mo mereka rak ada malim dasu tel agar schools ra oreora malungil school ma schools ra bubbled up ndaka salungil. Tamal dak merang. Top number 1 school ra belau ra tial Iowa test ng ay maliga.
Ma direct se lo mesra se skura ai malik no mesa el se lagar class. Aktima otai ai gangra a sensei rogil tiale convention el al sils. Emo se o mesa gal se a class. Eso visa mesa wispa ka di mesub di o mesa tial bo bim sub. E mal di ngani ai gal toera belau, toera medical, ma science, ma math, Becker school. Asum ngi dira por sei by moral more o mesa ri. Ngotulungil mal tiang di mal community dim laka o lingi tu do dura government dim laka ugera time te dim le adra school em subringi em bengi adopt a class and aga class masungi man mal diaka school waira dia ai malika el time okay di malungil tatokoi okay sulang. Bekeldil. Kaya las tal teginga que te amora presidenta. Presidentang kora que orang ser adalah belum tambah masau dalam asia kadi melongo utial presidensi kawe okore emla korapta isi sama pensiun tegidawan aong eru ngasem kamen sel kote umas telongi ka ngari adara pensiun ma ese sen ngartial asil help el enser ndaka pastrate al Oy, emro sumari modo le lak modo el but ga Mr. Elliot Udu inga ya uk administratora pension. Oy mal ngil kapsenge ya minaro bukulti albelu mar adangat pangrogui governor agote lagi del moblak takrogui basitial el mesmasel audo de la pension adia galulmu el administration ida ngil madangil asitial la amlolara October 1st 1987 melal mel October modori 5 years en anitial program egida mil ali ediwaigel di lunga former governor skabonga belunga belungui tobable el fel release el ngar elir makul makat albangra selguk al manila pension lang di ang la pension tirakala amal mol mal pegel benefit legor kamiram larita ma president ma leadership ablu belau am dangali tial al manila pension plan mang akmadangel wasi with the president en adia el bol matrova pension el dimred di sera June 29 ya yilt makla meeting invite tirge rogul el retiree matrige loriol mera amayong e ogere tilo mrogo ek murtilo asei tial pension amra el modia gaudo derngi namo gire de lo mes lo asei kada molanga ta benefit maluba de increase a contribution mangera el gimilu seguido susa asei el al time en diagalung el time el bodo nga ta benefit e diabo de increase a contribution me seguide el ang alobang aboard ya president ma ang la leadership belau am dangali seguide el gida ngalingil el bure el al time maktik mulo seguide emrogong el alma el melong imlurior se next el 15 egel ududia motto del margel borni kamsula di sodro aise ali lo hace a pensión se le hearing ako to cloud to tren lengira del di blatak mom ngegel ngal sanga se de gira del mot makal imol bulu ase mangaray gel gira del makal mot mokal sumakli mak prenga sulir sel gilt makli lurior invite our retirees marada lo lurior al time len cloud to tren bodo ngle angal sanga sel modom das sul giren ak panera setya matatal do lurior mane erul time el blado siga bes rudo del mamal arngi
One sel remittance tax mase already marahil mo. Ang erong ang maraya sel mleko temle $25 to reduce in mo 12.50 rather olvi ma term nombre kan ding mle 25 am legren mo. Sera reduce in mo 12.50 ang mlera se sel udo don long ma amlo 1.8 million or something kuram ra segit hindi mo de tourist mo klo de sel sei. Mga do hop palo ser tourist al mutel me mase help para pension di kan ngari agira del mutro sige masamok. Tarabla ko sa ni maktiri kam nakmura dara kam pakto sa mo do ram regal mlet tat to ra pension ra al sel. Al sumo kam la reng sera kara kausi sak la maharu wil tera kasi kamalungin madangali tiang ila ka ulura interior sel time ra ta channel tian molla. Ar atan regal am le signer sel la. Le president trebela ka kamal member temala 8 piso. Misana yin molla dia ka balugul alla kal sana yin atan regal adi interior. Matimla wil madangli atara mrigal sayang ni. Yadi mla kangal ng suwi rigid. Emigid mo atmur alsen mela ka dirikal albang ni. Mang nsiadan makautulak la atara mrigal magid atara bela dim la kadru langar alad. Hindi kami bodadagi to solve our problem. Ya sel proposing ya pension wase. Sungko dame saygal dola brelang. Hindi ka choice. Either ka dol nga ngasa malubo ka increase ra mesois logi attack sa amina sel contribution or other more about mga sulir sel di blakatak lo isa sa kita ayar uklisi il si inmru di maraklo albul makatat makalawdol giram sulang o para SS alay malungil kab sengay nga kang klika Heflin bay ka adra board Social Security Administration ergid. So kal mutal assure kami war retirees al alqab sengay al kumulwa sel lududi ura bek kalbuilo al molarngi adim al molma al molarngi every first of the month en toba daw tudiu di sel ludo dra supplemental seguida gira kal mal mamgat taklir al alqab sengay leng Michael Baldunga, kahit administrator pension, Michael Baldunga, president, ang kloa albulo, hindi ako do. Hindi social security ang aning obligation ang lungirura kahit telgablement tergid, lulto their self supplemental al morar rogul SS beneficiaries. Sera alto the cell la ngusel 1.9 al ngulsa SS at mulwa seko molto badang ngil moraro kulat tangaringi ar masuka social security malara $100 mangaringi ar malara $150 se himulto badang ngil mo March rel arra kim lodiak segi deludo mangulmuler segi del time al melmuter el angaki oil mga adura president ma speaker house ma president senate el gira la position na social security el gira el supplemental el al time en ngaring yaudo del el lom alu ertegi del supplemental segi del el molmutra end ra FY 2022 sektor sa FY 2022 en endra September el arrak mela kamama amal molm ar adrabor da amal molm lawrio lo bangala presidente Aki mle madangel waseng mle off island elang mlame ngaring atel bila melmutel mo omes seringi legi mal confident tar adra board el kumul wase a presidenta sa elmo ngasukumam mang melmol matyayi del supplemental leng maral toy udelay hindi kal sab edel momelo malas segi del benefit el already dol toba del mora our beneficiary Aktiregal sokal ngutial te ale o ay sa kumulwasay. 5 or 6 years ago, ay di sirar adalulurio re contribute tal mara social security, amle nga 13,000 ay di sir. Kablement, may gerogul private sectors rabalo belaw. El al time ang mla ang mga tasayidil number, sayidil lour, mga 10,000 ay di sir. Ay di sir are retirees el al sils. Telgibil nga babara edel telael. Every month, ya average this year adel retire
alakal 15 ng alakra 15. Makamadangay tiyal ludaw dati maral mortir. Sel suku manda ka do meser sel supplemental maldi o meser sel ludaw del social security oltob der ngi rabek kalbuil. Yagi oltob der ngara 1.7 million rabek kalbuil. Mura roguil retirees, mar survivor spouse, surviving children, disabled. And this sisabtay the supplemental, we need about 500,000 a month. Alom aluan ngi mangwayabol balgulo aseng mga ngara 2.1 or 2.2 million nagi multo baderngi rabekal almando. Direkal so kalo ay so kamil mas el altay mangarngi abil ngara Senate leng milgat moklo subra last year emlob lakataklo sa social security alakado wadigal alakado reerngi edo ere mendi waiseng swaldi tri rakarangan madadal timing koso. Manglob lakatakal kumulwa sa ngiredal increase ra contribution el altameng 7%. Ang swado langas angil mo ra 2% mang mo 9%. O sisil time and direkal swado long si age of retirement. El mo 65. Leng mlamo kaltukal kumulwa say awgrula ungil arada mlamo talgibal makamangalak lang artir mang mlamo giredal sa edala urioral talgibal kamanga tal time raw erabo do sugar cell full retirement mangar sa igidal bill and direkal propose kumulwa say age adong si ilmo 65 nil sugu maada uriore reach age 60 ang sa elal apply mo sura retirement di sel benefit el bololar nga mo talgibal lol nga songs sel bol 61 ang talgibal mas emalmol malway sel mo sel reach 65 nga mo full retirement. Ngaraul makadamruring ilway say el albuil ekadamle celebrate ra 54th year anniversary ra social security. Mla mo 54 years el langarngi tiay gidial social security gid el dom alu arngi engol nga seul tirigel mla retire. Manggiredal mal mo merenga sulela Dios el girel say gid letia ungil mergith makmal meneng suliwar mle retirees el al time le ngaramong e komulmu lerngei e mle order el contribute el al time agi mla mo mle nga school e order magi ku contribute te kamiwa dong oklal musugar sel mul arngi ra morior mang akwadi mul mar saygi die su mangaringal mutol bebila gere sa ekalonger Sula Heflin. Ako maralo ase sel gotro klo tutel bodo dangali. Agire dal mlasan mor sel gotro kurbaba al balan sel mo sois mesel mo tuabado. El al timing wal nga songo sel me sois na wanar sel mo tuabado. Mang sel om su bam larir tem lo mere garak. Mang milgi gide bam gi karelad mo maklolad. El mora amayong. Esel chodal sharing ya ase Trigal magkakarelado mara amayong al murur segidrom sube ya da dolo ase ngara selung Israel potogiwi amle gi email ase agi bai gongel ase tribal al masa selgi mol arngi mal sel mal mol ma tial benefit el mor trigal dal mamal tiro osper tial udo la podo la serni adreli se mal mol masel gu kim retire ngari amerika mam lende kal sorin ngo sur mangidere kal yad mesa amrenga sur tem kal ladal se am laul do suir le tem dangel lo ase kami ospertial ludo de ospertial mat mok ladrang akliu mang dimna so kal share se gide de xel no se Heflin ngaram kom dio sigra presidenta ak mga dura speaker ngo ase a president urdo si alla house am la pasni medera seneta mang awin moru la meeting kami ma ada seneta tio ka dia di trauldas tu kuman misula Tela million out of the social security ngara investment. Rakamsik malungil kap sengay. Nga kamlo adra board ra social security ra sera August ra 2019. Sera pura adra board bet
en mle 112 million serak ngara kutel mora board sera October ra last year ang milam yak lal mo 124 million ang ngara investment aw era po usada ra sa Laurel Merio en mlamo beto ko ra karam lamemong mlamo mo ita alu ra karam lamemong diakat invest taw du dedra amani market aw ulmang maral mo klo ngigel nga lagel lo mel medera ikahit investment en maral mo klo mesera aw era October ang mlo ra last year ang mlo 124 emergong ang mamakita magit mang ay kahit albulal mla asub ira belaw COVID makamat makngit era namin rabululat magkadumla mo stat el maral morio sira last month ra meeting ra kamam era 106 million ang arabangget last year agim la withdraw $8 million lom alu urtal benefit rigid leng saya ngar alela for and make sure abon ngosong sa kahit le contribution kadang masa baby daw dude drama kit telme malme da mersel ngal sangsel meselu dudil mola ngi rabek talbu ila de kalsto tiang a fact kabelment ma west masurang ala ay gaya maklol kombali ay gaya tablol maklol kombali ngar belaw el sel collection timing agi omesra agi lududil mlaring awan quarter en dimlakal mlomyo da surang lalme haraw aki mlo madengel waseng ngosong saudo de le surang la dimlakabel haraw magim lego lertit dim lemre del me haraw le selbal ngosong sa sel collection en momering laptalma mlomes waseng magarang akim da alir say eda ki morut selu dude dengar investment mang segi der kada kamsiga dude der el al time 106 million el ngara investment dia ka ulma ko gada saya a pension agi abudngel waseng ngalak medel la 44 million telang abudid egem mal batoka abudid dik ko mamam lapro a pension ada ka salbori diang mang mal kauter terela molokori a pension adi lu il milio ko medel lu il million awul ka tamade kaigang a base ra 8 million na dollars ri rabe kerrak in the 8 years en mada SS so kada kora oi ngari aseserela matabge koktril sil haraige ding ngari agira da adjust ela ke mo koso sara uri masaya a dollars man muru uri sulang ra wil ge Oi, un ilgabsinge presidente tia egorgau. Kam le menciona sel lotul million. E que diri ngasara press conference mil saudringi. Na tobra news el wasia Congress Ambrigel amna otu million lo dokiar sel ludo del gel volume ni legal belu. E waseng moro bela se gidingil ludo agira se giding. Ngaria Babier, le ser del senators. Lo ngitra seguir kamitima ulat tamlartia. El girel sel logotul million. Le gida ser adaba ko dulingit tertilo ase. Abela am lo mal seringi lo malura qabalment. Makadingilo alon el kadamna alon ADB logotul million. Eso del mutel increase seringi 125 million. Speaker Ngaria Babier mlor el al sils. Le kadamna lo asen triple meo da recovery gidara ayay zair gidam ndeksan mani agumra lo asen asay gidal Babier ndria tadria el pasel la alla mo ngelada martia asa alla bolorurira before indra el alir asuma tamo pasere dam tira obangel chegi dia kada hop lo asen motogoy meseludo del agira ose doreng serga kaming tu ilwase kado uspe ngil mo kabera kalbel sedra o ADB meng akora atara agira ose agel ben dia kalsepi ela kami maratro bil guk mabebil el alsi el julang ilas on ngila dengi ma alwa ato tong tial dong itakringa be kulsils
Agira se ndiakal se pedel diakal mos ngosmil se gidel guk alvul ngari ngabulur belau. Yang malung ilger selul daswa kita selomula 2024 ya hala orira sel belsedra abek raga mukadam malas rakme dengan 1 million rayo sang angar kita abek raga 1 million amal bari ol tagari le burgula sen kada mokat tabtol el program مسيا مقتكر سيا رولي سيل مم المدبرين بنقبض ولا سيل already كدول تقال بلانس من قرا سيل ولداس واسه retirees لول مول ملار سيل تيجان يلا يل نسك كلاو دوديل بايدom ملور تيجان بيجري لادم بول إنا فودوديل المؤثر تيان نسك كلا لا لادم نقول معقول قدم لا أوسي مرة أوسي أودو درا وقتي government ترونس أودو درا دا government hopefully ya gitu le olbi la kosi glora alwase matial el minimum wage una bangel maran ma rogul ada lo bangel tial berius el maran merbab leng ala glora la kargani ada glora morbab yang digial motqa tial ara la lang oklo mang el al time en sedro wase ngido como se quiere en artian maria program el help pergid el gira la atora dengi se el motivo el share ahí el programa dola se mal continue next year so kionori sula mem qoradisma da ahí el tour programa el gira la tora dengi el help para adman se di dos pega lo duda del angal malasam el help perseguida marktol para la tora dengi sula malu singe belgu loma tigaru rubula atpang mar silang atpang ma tigaradang atpang Terme kuisa hape institution del mer arbitrat yang el mil sabado aso serelang ya institution del auto klobo leng sab akri special legal asing graded prefer show preference more other below leng gotar other below para lo ring asu wisa wil institution del mer komiu direk solo ring asu dirgal mataklid president ma speaker ya other house ma senate الملات كر البولة هذا بيلاو من طول نسوا را دنجي ما رالم تيجو كرا أورير لو سوور من ديك غني سليسو مرتين سليسو كيمبر تريني غرا Ministry of Finance أورير لو بنجلا PUC ده مدوري كسر lifeline electric water and waste water subsidy ese مرتين ترى بسرير ده كلير لو يجيم ترى بسرير لو بليل Ya saya ulumu urusnya lalu 2016 tirgal mataklida mesang saya romu ulam lagi kare lemle 2900 atal adar atal oblil sel income ringi atara kita eligible tel subsidy tirgal leadership leader elang ngos ilmu 6000 atalat mong manaw to mangaringa madi makasay apno omesa tirgal musuq ta subsidy ngatpang hindi viable blay. Makalol ngit wase mem bom apply ay application ng gulap selbol merege me other daril mongil bot sa mul el tagom eligible le dagmo ngi lengeso el mortiga gid mal tar absrir ya ongerung moraro wil af na da kodela se gomna notice ngi rabi dembior gmiu ding mirela sub mutirigel ngara togen milla mlohara dengirtir sera onge yimel buil asubi il morapi usira seid le chun tela en un refund se 10 cents otro día 10 cents mo hararsel agil gotel mol ngosel hararsel agil gotel yimel dart el kilowatt ra dengil musperi masubo uspera clora yimel dart el kilowatt ra talbuil Igual mo subsidy $50 off mo minus el bill raw. So ngaringi ngeso el all time. Hindi ako kasi kumla mesa nga dembior komi hindi kan dingiril ngar alsel. Sa 10 cents. Ya nga kamalmon dolit as mem husu komi usay. Sel adela ma selling process application ngaringi ako am no ko kasi gimal galgal. Ina di sa su domi kasi di el sel lalu mayawal hours. Lui mayawal siga. Ya proses su complete el form agim na sabigil ma piusim vehicle total ngara piusil mo me application rar adam na umrek
Lening lama mar obisa sing ang alsela o wam e al sigang ay mor madamil babera na giri lo to. Ya sub diga ndigal kaltmok ya komom kodong ar sub the treat mo sing ko geuspe ay ga. Pagulit asesel musel application o mo wil oiwi maigel giri lo malo o lo bangel sel application o mo lo dak. Sel me yang mere dra abrera ma mere. La ga gyor godi e ko mo kodong ko bil ase ga gi da giri lo dak artel application o mi. Mang agi da gen ngesul ngi dia kala kalo ngali albule da adra tiga leadership pergid. Aktigar malo lingit ase bem to strakto prot elolmon letiang amomre September dori yak maningil asetomon melomon maningi makpal stra wakto prot. Thank you. Happy constitution. Sulang Mr. Terlams. Ngora dirga ka agel gire la Ministry of Justice ndi mal beto ka ngil program na urul tian ministry mso ka ko te al masa vice president ngok mok musese. Adam. E kami mo gera gering. Adam. Sulang. Malungil ka sige. Komral masawra malungil kal. Ramle potokong gil kal elal ka sige mo mal masulang. Kami rubukul telbelu mar masil mar ada telbelu rogoy. Mal meron kal mosop ekal me kuk mga tutul gire lauriora obisra vice president ma Ministry of Justice. Ngani igel president marukul minister sama speaker marukul delegate sa ngarti ang material nga regal kakarusel ministers mar ministry sama directors ang kagida director ako ng ngartiang serado mo la chief of staff am lekotal mga dool girel sel ongew sel will mang dikote sel mle desuela president tel girela ensuring a security ma safety ra arado mablur belawa amla motaw tra Ministry of Justice lang mle declare el alir al kuma se tegit serrak al bodol tergo kra osab aklel maklagarngel ablu mar other belaw mang tapsa pro klol prot a presidentale yim ralol tirak karsegi del losingel girela ti albulur belaw makulingitra director akon malmay ebalongер sel mleger la direkal ngar osisiul segidial longel kumulwa sengara amla makatmok kalku kirel sele ngaringi sele mga sadal auspe la rom madrax pa mang kagida director akon malme nga kamle lo mangela director akon ma chief of staff for office vice president Roxanne Siwal Balesa mangegidal dong okal ra mtirmas Ali ngil kapsinge kilela drax ani nga tril batingela drax giblo lo mesra medidrut isla balwat agid marijuana bol ngani mga nga agid lumodok masing makitel الغار المقدوق مسين ايس ما غاني غاغي لي غار قال الغار الدولار اوسبيتال تا ابيوس اني را ترامادول ما غاني را تايلانول 3 ما غاني غاغي لو بين كيلرز sometimes yung agi mo with masing ngaral drak sa agi mo mesering ile may mo sisyo symptoms ra ice may gagi del prescription di ka close ring yang gadeba affecting ice ako to clo challenge gide mal clo selo sois clo ring ya di ngara krel belal me sel de bigi kringi sel bol start tel muru ring sel abelwad mnar nga time el gibla tinik masit la mo seberil merul di gele wal yoril do spe el merula de al ol ngarngi gida lo lablo martel membro ngi ol dak ertiang mangaringa training el al time lol sis akl gamam el momdu el malang ay gida tretal may gida el dongu may gida lo spe el merul ertiagi del besel gang at the same time ang ani segida el dilia chief of staff ko gila financial investigations lega at mak
Aul mang mulklo lela drugs adi al dil addiction aul ng seludo del longar geringi ultra regal drugs ulmutra marijuana mendira ka malklo o do del medidur terngi telmelela alcohol abelaw dial salmal maramong en kadamal di concentrator or your may raile araila dimla kal salmal kamangat dimla kal salmal smooth dimla kal salmal open mang ngobangel segi del urior agi malas mal el meros rar bulis rogul moray galbek el state momilisi sel seberil tmakal urior lo mangela tirgel tumakdong tir masi conservation officers al the rangers regal balu mang tilibel mo batokar mangara isila balu merero rail el malang ay kagidel el talmalela impaired alubang under the influence. Okay. Atang malbisala direktor Governor Speaker Marado Olvila Segi di Blolo Southern Ngil Girela akurang partnership radrole la Ministry of Justice maigal state governments and most of it nga police presence al Selablu mang recently akmlesain ra memorandum of understanding lobangela Governor Orior algirel tiagi di mo ngania police presence ra al Selablu lol nga seo ra rangers alguk tauta alla ra al Selablu Klabel gule ang latingin la president was presence is deterrence besela ngania police presence at the Ministry of Police al Selablu and the regal al ngania ra reduction ra crimes sige tara partnership palmlam katbuklam timar red direkal ngania notary public service or office vice president tamas ko mo musba notary public sabi edan mo ka dingeng ang May talibro kam mo mrila ara alum mabol nga 3 to 4 other ukmet may gemera office ra state nga sabi el mengel notary public and notarize and of course as kung sabi ra other mayor office ra vice president ko me yung sige dal notary service atara direkal partnership gimoruringi o bengela first lady Arcele Safe Committee. Seatbelts are for everyone. Makmal mga sula first lady mlatek sige del campaign chair sige del campaign mo o girela o sa aklela aklangar gid man gira del mo seatbelt o car seats el morangal sembla mola alam lesan nga presidente mla mola and then kida mo arbuli sa mosta tolomas kami citation na ticket sel sumtame sa kami ulti ka mo seatbelt marangal kalakal nga car seat talomo ora September 29 2022 mati lakasail kalel okol maklabasay ngem la mo gira dal almarurse finally sa la president tra support ringi mang la mo sa dal har arbotokol bulis sa el alsil sa Miguel Dilong mle ngari nga graduation ra police academy but ngaraloy al cadets ang clear cadets amlo graduate lang mang matmaru ko low ay self mulwa single boy gale sway blodak mle recognize ringi al malmle blakarngol mlo teer tir al cadets al mga adu low ay ra transformation wablal mga aklangar ringi letiagi di mlo ngartiagi del police academy madam brata dire ka lolia ka alda alang malmare nga sulel arklayen karubak hay tibra klara selbla ka renga ngi lolomay solome sertire mga adu ortire ol sis akartilo march mga adu girela ay gagi dele kuramo sisi arngo draigel lurior dangarngi bol sube edel lungil mangkarablu the role models for the community may gagi dia kora with the support ra president ang maral na increase ang number of police ra Bureau of Public Safety. Finally, tegi da mo last tagtaling. Itya ngigel ko ati kalsadal masadal itong makpuras to banding trouble goal. Kami alam tingil kumulwa sira November 2012 ang true Iraq.
Ya President Johnson Toribio ang lesan ra almola Family Protection Act. A Family Protection Act tarulaw man sabi malmare adalwa o sab akla al sukum kangara al sela aklangalakal lang al malubang abi lil ngaringia amakita ramruringing alebada igel dom kadong kumulwa sa domestic abuse. Komlaan bengek mo nga ramo yung mlaringia terul ruba kalulurior Office Attorney General ang klela ang kagidra Yoshiharu Ueda Magilian Toru Talams. Tirge giremal mortir al sumong korangan niya od alak al morkao kamo nge mora malara peace band. El ange seguidra al bolla ti al tokora Family Protection Act eng digya dolara peace band si emel dimre adal nga osaba akra al sela court. Malsum nga al sela dang okal nga niya ko rab ang alebadar al sel eng sabi emel lom kadong lon ngi tangsew. Mang tiagida number el ngar obis ra Vice President 4884841. Ang kleltel obis sa Victims of Crime Advocate. Hindi akadil kora ikagidale aleba daw ule dom kadong ale daw spe aigel dom kadong kung protective order. Hindi rekal sabi emelo kadong aling hindi suama kora mga adu algire la situation raw. Hindi rekal ngani 24-hour hotline na malsum ko kora nga situational nga sangsa kaliran nga lagi nga raway kagidel lokora maring dalong okla. Eng sabi emelo kadong mato ada kay nga selling direkal si edal partner uplo bengela Palau Red Cross Society yang ngari nganges sul sabi edal logi wa kora temporary housing malubeng ikagidale ikal sabi edal provide. Akmal man nga sula la president taleti ay gidial visionary ngira ko tar other belaw aw ulumang mga adu nga kung la sebo da blakar ngo dolo sigra mo shelter. Okay. Nang maatroy Iraq, sel sukumang ngarinya giredal nga adra dalang aklelen dia kalabor ngi marangal ka. Ako ay sirtegi dal example nga kadir kamla rabalilyo nga kama Justice Rudim anora ramang sa Rudim ma Dr. Wali Silvio Wali agiblo ultma gemaral marula outreach kidala yagi dal toy. Ngarinya imaruba kan mo dorak mo nga kalwasing. Ngara ko maruring ira kabalment. Nga kalsuko hindi nga kaltangaw ula karna karngila dalang aklek. Ngarinya abi ka marang aligek. Kare mo tunga kara kalabuselek mlo olbadi abi. Tamo mara kalirma. Tamo mo shortir. Nga ka malungila sa arungo ka makmuring ilwasi. Abi krokul adang ngarinya lamaltir. Al salbaak, la dia kalmadak, tal nga rablirir, dia lamalted as individual, person's individual right, the human right to be free and safe from violence. Nga din mo tulo ka lang, so kamam ka na government. Nga niya sabi ngoy titir-tirkal, ngalga ka mabigal bolom dor, ngay. Segit sel, direkal, albang nga niya, presidente, malat ka ngay. Mang polso be edal mo sige abasyo almoria shelter mesela bonia way gagi diel tokoera ay gaul dikra al sa dalong okle bol ngani abasyo sa ira ngal kama adil al mora al sel ko ay susente ka dir radila victims ngani ar sa alal dire kal mo le gida madenge gida radil Ardil sel bornya al bangalir et mo maltrire wasya nga kakmal giri kan mo o mongoy tre maltela len kakmalok tamalek ngel buli sele Rebecca badangan lo ngara al wal ko first responder ay galtoy o ay sruwa sa gel borngi responder mo ni ndiw daw ula monday ay gida mal klolo ula monday maral tegi al bul dangarinya direk lo ula bato ko digra family di mo maniak pasem 4884841 malsumang ngani o modern 3 lo spe ang sebol subi ilom kadong or segi dal number. Finally ko ameng last taleg manamom sisi a social media mga katyal el alsil sa komes ang nganinya at tokol girir bulis el mil alkot mil talamlo rabla ang rara de nganinya al
altilmal. Nga kakotolo marang at mula senggire the reporter bulis el suko mga niya makita la role. It's transparent tegiri ar bulis el sel kotel nga ruel nga alir agiril masab akrar other belaw. Mang suko mga ringi ya ko ba former tiya maklabay mangul mamsa ang kagita ka barnorm. Nga niya formal ko ba ang incident report form. Malsuko mga niya ngidil bulis al nga niya misconduct nga niya tele-tele luluul ang mle ka umrang alwasen di mla kalmalmaltat at tial taleta raw lururingi ka fill out ra form ka yung ulmer officer nga okore nga ka ang ma details nga niya sibel ngo sukawal luusi tegi the reporter ka te report amor director of public safety mongome seringi okore kuk decide alwasen makarabol process ringi. Hindi sukom tiang violation rala ang mga investigation ng more officer attorney general malubeng SP for prosecution. Mokomal masulang ar segidyal el arra kada makarogo yung nga sir bulis leng year of ensuring security and safety ra kidar other belaw matial balwa other belaw. Komal masulang. Ali, ngari ya kadir, tikiyo. Mal lungil kap sengi kombral masau raungil te al. Ya, akadi kamor tirigir dir kam nomri kan mga dadu. Kada mal sawada atoera security ra kid. Mang mention a director atoera makitelgar, el wase ngara outside the meso isaba. Ya usisul time yang wase mang direk ya kwa dimna kapal sodi wase mangara lurio raplal kat makli ilgire la terbenge la ige ya usisul time yang mo mention al wase mang tabay increase a police presence regal states mang gadire ko dimna kalsar mos modi wase meso is para kier ngar outside den meso is bloya ka port ang malalang airport makado direk lokal kasi may kang beso is break state sa ulo ko mla increase police presence sa states ngar gel may ya domdas when direk lungil da ngar prevention mada bodo sikro le la aureo mo osto bay gidia la obes mas kau dir ko principal kuman sulang o chief la education ko man sulang na ay gal malungil ger oy sisbelle la makitel gara maldiogi a border gid ngani gel trill official borders airport seaport ma post office din dire ka ngani to ko masin sebe logi aguk tial beth mera gal kulada ako tel cloud giblam mira seaport ang half a kilo, that's 500 grams. Mo talara 500 grams kung 1 gram mingil or 10 pieces. Each piece is $700. Mong malklo temptation lobal mel me ultra ngirgit. Kadala oger masitrata uspe aygang. Tangan nga lang alged already tamla uspe aygang. Tial klalwal aisa di kalabes el mergit yang back in the 80s, el mo 90s, el gim mosubra migration in el mertiang, am lar segi del time el may, and then recently sel albol telgib el mongila economy belaw, en block klol may, and then kotokolo oger masin taangar se matingik masi belaw ang artiang, tanganya ng alged ng arse, nganya se lirir, masel berre, tedir ka o kantak talo menti tirgil sa lirir. Ngara sabi el ngoswil el gilel tial protection el gid. Tumatingak masinga kataang. Di kalbolo ay sanga, di kalbolo ulat leteli lamdad. Adra balu eng ngalingar adra el time mo dadu el kumam. El kumam matingi tiaw lisa gengaw el klal le gengaw el lurior. Safety la ada kotal number 1 el gimobang el lurior. Ngaraw ulmong namosomam el malos al pulis mera galbek el blu let ay gal mlaw mera lurior ay gal mlaw mera rak tamlaw mera masegi mal misisira isela orior mayray
Mang sela sois, mang maldi sois, meregal bek state. Emer ko ngem ke kogil mutel moregal, tois el state, el malar selu. Yes, aga selo bel, pero ay sela gal belu. En me malas mal orgadit al belu men el makatek tel ngani. Mambalgol maseng la obal maros ngin al adal di tada men sebil mo sorir, mo adik tengi and then kadam ngil ya kada gikler adro wa ya belu kutak. Sige da teleteli selo yor. Ngani nga ay gelo lang masing ngara mong kadam brak masim na mela isa belu. Goram la mongo at teleteli na. Goram la mongo at temirel melorera belu. Goram la mo di ngarang hyper aggressive di alo ranks di alo matoy. Agigi dagel symptoms re tiagi de makita klaro. Ilagay set ya since 2014 sila blor niya at talgibel goram loklol ngal kamil tamal lengi kagi dalak sam leul yagi mlo start mo concentrate tel toy emlo mtigring masit tiamal mered sel talatu el orgodia balu en mal mered di spread de oreg de sel blu emrael contaminate gal bebila balu mong degal so mamel di ko mame gut makli oy ay ngala madala gal uriol ding al adra blu asabril lo ko mamel moraigel so gila mga ngi ko ma evidence niyo tu takli ko ng mga busertir kadam la gut makli pitok ra gal buser al time adi makita drak sa sulam. Mam Sulay director ng malungil enser aga ulma kugera dire kal lakmadingir to kidil ngartiang mol muter nga o mesra artigra rungudal ad el lospe ay gar klalo e o barang alwasing kom ngatmok kraw ngilurior magdo o reng e umrang alwasing kom magut makli kom but maklin mongil el girela aklung yoled ma o sab akled el bekla ad al belam mam sulang e ngari aku klumutel wan rahari kal morangel kalins kalin sungkora kira la tokol dili al kira la ikel nges wal morar al dabe al loya hatoko era grant e kokora al mutel malako el ar adru lang seor kama ma sendi insab ambiul dia ham registered ing mai gal nges wa maki no maki apply mla ngwache el antiga kibulto era check al dia has am torkli agina morabang kal dakal sab mam e di bede algu kade ber titel al buil en mombre katemel tial ludo ma kabam telore eder el al remurt al register al dabe el mamal le la ke dial sab am agina morabang ke ko mal tit bol tela tiagi del programa ADB said NCD oh no so NCD Tigida olbing atya presidente adria ka desel mos modin dim toka aldabe ilm lang ma understanding nga ka toka aldabe ilm lang ma selu da NCD. You want to answer? Ako labes sendiri kal ngari yang sure office vice president Girel Tilang makamo ngeme ang Clela Shelley ng mga sawing nge grant writer diri kal sabi edal Alkora Czech Attorney General was si ilukadi mot magi o meeting at ruli akora babier formalizer tegi di si il kesra Czech al ubengiri wal actually mrula articles of incorporation and bylaws al dira kal saba amal ng sukumiyo so tinesok al offer segi o musulang Vice President sel sel ADB, sel Asian Development Bank, kaya gidel ko project del gidel at toko rasers, sel truel tela la top dra Ministry of Finance. Ya suko mundia kam register den sibil magiwa obis la state government yang mongra sel guk financial side ringi, mang sibil guk process ringi e ko mo ringi. Mang segi aw natte al mal sumguk ngarinya al dabe ertiang al register den moling tangan sortil si ilong sumil logiw segi del process en dire kal del mongar segi. At siya kami ang sidil amal mleklo ulmong dekal sel gongem melterekli. Kaya usube si maklong rek. Akmo last loger markong mendakal mutel
Logere man namo osoy. Director ako na ako girsel seatbelt. Ula seatbelt was yung mo effective. Mamaradras tita ogel was igel mlal bom resisted ang taro regulation ng iya kalmar ko mastel kaya seatbelt ngi ulak malakoy tamda to kalmam nal to ka seatbelt mo ito. Makara om resisted agi kung rulin mo one regulation requirement mali ko ngamla kinil reinstall igel seatbelt. Where allow ni? Yes, sir. Our eral bora registration, al final registration ay issue registration, ginil pass cell inspection. And by sige lo tutel la seatbelt, ay gigi the requirement amo part sige inspection. Mangya sa gimla madudura tilgal available oro shops, material oro parts and tomor segi de mga madadu artil mga equip from lili el mutelme alungil safety cleared and civil pass. Okay? Kaman misal ma kita kabenor ngartia mang mo aware ay rogul mlal resistel ande rablu ngat palo asen rogul adal me pera kanga gal registration fee a mastel kirela bliril equip tra seatbelt. Sulang. PNCC. President, makamla last week, eko sura lula amal ko sokra ngarawal. Abo gude mo terjak selo ngablik 3 times. Makoy tiawa ka sengak makarang. Langar iwaklo. Makwai sige ngulak mle onat tal dengwa edul rek drengi trigi mon enya kilo ring mak mas amal gol abli tamer ngalgamlo kursia ertra yak mok mlarang awal mil ngatak yak tidiri ali tiaduramal sokra bitara tel namotela rak tel PNCC di kwaise sel taligara belngara koksai aling ari abe sel taligara belngara sel bila sel okadal kara amatla ibo bang ndi akala ula cellphone ri ya kami ko makan no good wah akam betul apa syara belur belau tiar babal daw dia kalau udah cellphone ni kami kom test tiar belum dia akhirnya memangnya bambu lah begitu aku lengit more ertian kemal ada oleh sah lah say abang ada bela ya kita iwak terbaik dia kalau udah cellphone ada oleh sah nama betul gitu makmal lengit tiar bangil elak tu asin albula adong takle el logo suer dirmit mo arba oles sulang udale malungila kadim ako tuluule nga ang klera Heflin bay nga ka order la PNCC public relations officer may lagi dal karmi amal kirekal madengay kirekal longer ngire dal mom dangali rawan el toy yal babel da beto ka antena ra PNCC ngi ma orior mablilyo mangayaw mang ayang al direct hindi unfortunately blagatak lang ay fact unfortunately ang mahal beto ka that spot at tial blura babel da alwas tagi da ul mangarnya that spot ko mandi flata tial babel dab hindi ka maklor royce hindi ka ariomel en sabi edal di nguwa koksay hindi because en adalang okla ngartyang maklo royce regit maklo ariomel regit kita di mala tablol hindi nga niya tablol antenal provide a service el merablu lang at pang el alsil sak nomere kalawdio merkong emerald may so ekal di ngarami talay maligi ngaring iya ikakita la service el mera koksay ling sa ikita antena
Ergid el ora akoksay. Merong yang ngaring service el maral mel mesoyi sobre el sela abelu because en segid el antena ergid akoksay. Sel dang artial pasyon el ang ya antena dolar ngia sel antena ngaramadorm. Madirect sel antena ngaray kahidle ngaram lunguira ang amset YC. Ay gigid ya a location na antena provide a service retial blura angat pang madirect tiara na compact road. Ning ay gigid el 3 location and ding nga that spot retial. Ma PNCC udele mal aware ay gigid yo. Mangaringi a plan na PNCC al malasam mo replace ay garogul antena gid. Masero el core network gidra PNCC al mo PS makloa ikakidele pandui de loltobad mang mosob edel aroy de nga service rigid sel tigingemra amora era dob angaramong egal antena rigida tucci matrici atucci a sabel mugudia aroy do melang sel antena ngara ikakidele egoksay se fort trici forci ndekal klolo mo kudal mor aroy da ndekal sa emel ngara daw malubi ka ngara bitara nga wal engwa signal ndi ka bay mal lolangit tel kumwa se gidel toira daw se ngar alela minister obiang mang bay sub edel mga adu ngi mang maskidul aseng makarang sub edel itiuta ka hidele dembora ertergit masel dangara nga wal eng sub edel uspe adembo ay mga adu almera balu legal mobile antenna rigid udlay ay gadi provide a service el sela balu maigal deng wargit at sum kad mal mor aroy deng model at sab edel los pe kahal kabong akmiles rakom why say magkakaroon antena ilang araw tinggi pasira raigil nga te ak oy hindi ko rin salgo kung nga diya mondar kami na a PUC mag PNCC. President, aigal telegram, aigal klaro na national. Lulun ko dara isyabal. Aigal antena ringin blalibek na belaw, luwakwam, maole semua isi. Kami ko makarang. Meral tokoy udalay sel mongot adu meral tokoy kada meral swada tel belwada dibol bolnya coverage ringi madanga rabli dengan nga service atau borara el manganga service ma dobora el telgibel kmed el nga service ndi kada dim dengel wasay ay garro ko ya di kakaraw daw ringi ko kung para lalong na kadaraw daw lagi meratuzi koram setuzi Moroy. El altime antena rigid el ngaramador mama ikakid el amset at tuchi trichi. Kala amal mlor aroy de udlay mang mlode kal sa emel ngwa. Ay kal mer ka sokerte. Oh I see. Ndi PNCC ang ngi plan ringi el in the future el boningi awdo. Ekada el mutlos PA 64 el PS el antena. El altime gid ang ngi antena gid about 52. Kados pe al mutal beto kal antena waisel mal goringil waseng mo beto ka antena berberi mang mas el mo ngila coverage. President galek kora di helpal sumaklit yang kita chairman na PNCC ngartia Mr. Bradley Gumangay. Tirigang mal dekal sal sorry lo ay saboro. Ding gira dalo ay. Kada mo blakatak marada blo mo dekal raran dir. PNCC amne tri bulungin mangarger rangaramong alam lain tourist traveler belaw digal namo mereka telarrak triga namo kosokos ngosong sa mesois umbring tira adi tekker ay kan ngaringir elang miselo sodra sende gaudo de gaudo dolom ara additional antena lega kakaringi akloludo ulugom kada replace ay gel antena mula gel giradel mula ka dos pera ngara lui il million ali lui il million siya dia kara PNCC del time mang ngari kakaro sir program el dolas mal merul
Lende kal dil segi da require a PNCC. Dire kal gira del ngua fiber optic lo tungira be globally ra blur belau. Magada ngaria program ra blur amrigel el teblong. Agot temlaria Ogiusel Cares Act ra blur amrigel. Ngwal tiraw da 14 million on mol help rigid ra tokora communication. Dire kal di o aya milski dak medel del million el wase tial system ra kamiu tiang area Huawei al sel giri lot tabadi. Mang sedar kwaseng area medel 17 million ngar segidel idi bel ase de los pe el girel amrur tial antena mo mongil MOBS. Di partra dong iri seludo da actually mlegir el girel toera fiber optic se amle first and mokte gari mablur amrige la dilurgi del tiagi del toy legi da PNCC mlo da do drin harar sellon ra USDA mumlo wa blablo le rak el dega da harari e wase gide harar interest e mega goma gida mlo amrige oni trada amrige lo ase karel siul Rulim modagim harar sel blals. El PNCC malos peang eso. Tirgel adra USDA di lurgi de lo hace. Bay mol mal harar blals. Aging olin merio extendra temel. Momogi gare harari. Di mol mal harari le. Mol mal harari. Angare te alara grant tel med logo de me email million. Rulia fiber optic en morabek globally. Mangare either program el dong itu gore al time hopefully. Oy, hindi ka din mare edan mongil. Di katamalas malosik role lang maral di ka ngodol tretalo yung PNCC el din mare edal remula ka rogura di mare edal time. Gagarangi mark luludod. Umsador ogi mil milyon madaringin. Speaker, order gir tiang. Hindi ka daw ay sir adal belaw. Tiang tiak man kita lais na mergid. Ako nang itermim relil lakal waisel di vektar ba lakal lor. Sulang. Mal waisel mga tiagi dan mal madangay matmal oreng e mal moror girel. Sulang. Ngora mlamdunga PNCC e direk mlaringi yakal del gerel mora PUC kuklingilar adra belul sa state mo tulturok lel May. Ya si ora PPUC ang artiang Mr. Frank Yota modolingit teningin membolong era igelger ako ta ogerel girela starus ra street light ongerunga ogerel girela tel power fluctuation o dalela denki es el momong ede ya girela water system ral melmo sab edel melimringi sel to trabajo. Presidente William Sige, sino ma Vice Presidente ma Speaker ma Cabinet rao ma Robert Telbelu, como ahora el Beclab. Dia kapay moger gunger. Ngaria gerel gira street light. Wangaral ger. Bayungil. Kamamre al time amral assessment ra street light tergidra belau rogir. Agimna mamregar orior ngara irar el al time. Merkong embral bera abek el belur babeldaw wal mutra brilyo mga euro. Mang sila makatbok lagi gidel lurior yamok kol tukla seng telanga kmar telanga ulakawad telanga sola state talakard. Merkong darmu lunggun mamrega lulichi del MO yurgiv merkong ustatel haraw. Oh, imam abeng mula betul ka street light terborngi biar kalungil lobur
mengwaya al kloa dengil kbar de gegare udo del mesois rom sangala PPUC. Se gota ongerunga sele mededu deul dengi a kloringia angara igal gargar el moraseng. Kom dangali sera tal momregal weekend ng mlada dengira ngartmao moralo. Tubi ngartmao milob abambu en gukreb tel moraigal seng mang. Ayuk mormur tel mo makarda. Direct el como dengue sel moral be oriol bet murai brigel bral be. Como me sagel betogol el moklo dengi basiral gibla mo la bromat kularal. Ol top da gel seng ma dengi basiral mrar ariomul. Se imam adera dongot pokraral ar ad mirur aral ad mirar egal ngur draged. Ma gel seng ma dengi basiral mirar ise. Etemer ngabar del lomel tiaral mong Ana gel bebil moral mo morngot ma kamral mo masara kampak pro dia seng ma dengi basila mara rior alcha arium. Agegi dagi mo rior la rubiang lo label met kularal. Leng mo bio traba ma direct maintain. E sergi mo label met kuaral lagi direct chen sai gal cheng en direct mo tong. Oi mong. Como utan dia lo la seser el club sel ma buil ma da. Eng mo ngila mo la lakla dengi. Kungyang? En hacer del día lo hace CEO lo hace el programa la Jaiga. Yes. Como la update real. Okay. El al time en Mara Lauriora Chaiga, el upgrader tial, ngolgariak tial dengi burgid, maklisi el. Como dengen, a presidente Rigid amla mula seng girel 2022, en modar tel basen tel solar. Belang seguido lura mo muule, alo muule ngara ngamala ngaya ewal dar tamadarngel dengi basira. El modo oro mel mutra goksai. Maigal sengera oriora mormutra bitama bitang rarael. E modiaga senger murtra tala senger ngala kraral babitang. E momra el mel mera goksai. Ese direct al moriate el me ngua a sengel bermurtra East Coast. El al time es el do hacen closing a dir murtra a Ryuklu. Ya do hacen transmission line, el dori 8.4. Es el ngara hospital, el distribution line, el 13.8. Es el bol mot bokol el morisei, ya mosab el tal dengil mo ولا اللاق شي شو التايم موسبل لماذا اوريور انديال افكتر بابل داو لماذا بابل داو انديال افكتر اوريور اوريورا مرار ال تايم direka mal ngartiang brenga sulela gobernador ma other olbi tel blue ma lubul tel blue betal public authority ngat pa ngari aurol gi mot mokorti tamla gor ongriak telgib li klol utmel mera Los peña PPUC lagi gitu lurior mak pugum ter kama merogu gurenga sulel tel blue mar mutlingri mar adring. Wai se udrei. Se agimral direct los per adra blue sel mues o mo godong el mei gim todo me gut mok. Ali atane keng adirek el mahong ani ngarora ikalseng nurtrengel Wai se de lubiang amle bl kloa seguida ne keng el morai melsuba amle bl kloa ge gidel issuesri milang mag de kan bra aurorin mo dadi ge gidel maigal U-bolt maigal cross arm bol mutra igal seng magi yom tere al time boy sel iglesia oriora katolik sel ural amahong ani ngari ora sing Wai se angarbab Wai se sedrek mal di moyol ting matamal si Wai se Como se tokor ke auren dia ali mukululan tamlang tiam la motokor ve la rogi sel matamal la dengi kita mo mare ergi sulang sel tokora ralm
That time mga sel waseng selong erul transfer sel lo nagidra ADB. Se Gloria me direct me mga bokra tial lok magimra Blu-ray ba ngatpang. So se sige presidenta Albani si Silver Meregang mo se sel mora ngar along ngar sila mga lang ma ulay bangat pa. Iya get given magigarea lok magim magidel manglo dia kelgel mot bolo. Oh. Lo banggela will filtering system ri mang Silver Meregang gung dos bersegi del tara atau eguk bangargel mengal mengudre malmol mengat bokla. Jangan udah gila ngak agura lakti meral mormei mu. Sulang. Presiden kemana sulang, kemana Vice President Marbek Club. Sulang nga si ora PUC, yung kora dim lorut isel to koraral mem erey, ending nga rin niya mleger rablul me Minister Obiang, direct kan mulut ka to koraral ma. Maselgera oger ko kasi ngaras taru sir sel nexel face, lobaral maray bobang, almorala lo, merakoksay. Direct kala ungil obom hensir sa lulukoring ya heflin, ako kora mo kang gira marine transportation. Leader ungil ko singay at Chief of Staff Otex and Mil was yung maaosay mo di mo maklat ka rin de para kapkaping mo lobes mo. Masaula heflin na chairman na board ako mangay. Komil subra ulior mo kumkoram le emeral ade bay maamadu kora palpalayang ko omong adu. Di agigan yesew legel lolgo ya angaring atilgi bel klamrang aring rubya leng aigal cellphone serado mu analog en sebedel mo koal mai dai krel ngaur edir ka sebedel og deng wal mera ore ma ababal dauk miguel di serado bora digital que namo korgi kresel dulwasen quality ra tial voice tial ingarem el mga adu era adaloreng serkau makaulol durok kringi mangnoringi seloral mo omi itu utesay eng mo gigadebal rurtringi mang kadabay olingi terarwa heflin makumangay luwase aigal radio diga mal kora ruspe arwa over ma abebula direkal diga armalgol toim kadolingi tertim lo sigal mutulungil dongu nga kapto ka udude ka madilolo ko kumaalo mastrire oim malaka delutel masawdring gida agad malngal tangatele aspiger ma delegate rigidor otobda ma majority ra adara house ang artiang ma selbok meregen sebaril ngusera first reading umsawdring ira second ra olbil seral mal duru ringira lobara ibobang al mo ngalak ra sila blimet matul dire kalalo el marail el mobudula koksay sel appropriation adangal tanga lultabdi olbil al mlay makadamnom aliawdor el akrading ilu lakalwida kadamnom pasra monument mora bitara ablilinggir rubakali nya diga seludod makada bay direkal ngartiang nya makadenge gidama aspiger madelige tergid el wase delutel lomesra aguk pesel funding el mosbe del mutel continue ra urior o me eringil malmol malmera akok saya akum dasweng namoringi obli le marwa sers el
Lengara dalong lela asil blol stopper ngi makoksal adiregal mal diregal klo aus pelaral mari seya kora daitai lomso del sei etirga gida armungutiling iri gida ngartiang president tamas speaker mandiregal sebadiral mo adiregal adadu el girel seya kora sei omso del se erubea kada matingel wasay gel luriol maray elang yadi lungil chief of staff pasay gang ela kalabong alame alu tel megereng la korang ara dru ulle lang aro ele me melal ko adir kam beteta sa aldu audio rara el omodnge president terceral alungu obiseng neswa lore da igal lurior neng ngilu obisra time el titgo kala agay isara belur belau mar ada telgibel ko so dala imol sensitir malamang kita rai lendire kan mal close expense el mora ara ada mang komedenge indi ngilu obis emergo ngai gel nebes el luro rai rangat pang alulumu ora koksa emeral mei e umu ora belu emeral mol siwek rangara ko ay minanekeng emeral mei bagel tablol project tel dulu lam namo merek el ayel mutul tablora project el ome ertial mobdula nekeng manekeng el mei a gobernador ada tara amne madala state el ngara yel lom sube la yel trigel kan traktor mamlamo mereka urelir markan traktor amlamo kultukl baurior adik medu lomul selbol mereka yel uror ayel tablo uror ara el adik medu lomul enya di mo mede el sel di mo me seya do mesringil el mo rulela yegi del uror al salmo gomang en la adi el almera yang mo mereka tial uror ngobe el dimo o wila araele e da salo mesek tul waset tial mera yang dam salo mesek bedula endrai de ba mesra au le larang al mo bedula amidra ir el nya di ngar elol mnge widel buidela kita direkal matangali sel multi purpose governor a facility al cloud blay lom kad oringira koksay se ultauta uri oringire lang eker direkal o mesra rigil mo merekara a direkal DLC la tel maral merra o mo mesra igal maklow luror igal maklow tatemono en cloud sa idio dola ringire tel belaul me e waigel blalol gorbe klad gosogod dagadil gosogod la au ulong gosogod omro la dial nang mo meu dal bebira time agom bali magobal mrula igal klalo mendiregal gosogod la uro ringire la mo ongaktel mo rapport mendiregal mering la dolanga sa klalo rapport mo segidia diregal lual bolu uleng motel gibel mo meu da igal uror endi uror adakal stop di malmol mal dimral magdiregal o mesla amo rokiol el celuror a direkal el di el sela el al merra tiagi da gum dasun toy gira dululia atang raba pitarsel telegraph eba imlaral mra tabading ilmong esel ngasel tang germurtur mai bobang erulit yagidul you should have como Saul en dia kablam ngigid el maral budula la lo emluto lo luto gid el moray bobange en ding moringia tang waisi e direkal dia da stobel loba tiaral maray bobang al direkal maral budula koksay matil ay gid el molgo ringi mang mal mo to ka matalaral mal mortial al blay mang waisi dia kada kam saura uldaswa e gagida aurora dir kamrael
mendir ka sabeed la naosa ye el kungilul dasul sabeed loto el algire la au sabeed la ralma de wila kulmol Molo, bon, mol. oh kita direkal kabar president tergidra al sel onge mal buil yang arinya ngarbabel adara jaigal nere el dingar belau mengmilogor tirel wasia olgorodala tial malakal porta adiregal mal marail namo masegada ya lutel el gaira geisai mo merole la dial loral mobto matirgal direkal di inviter tirel el turist el ngaradial mal ubet soldaul mei eng marail mo kosodala mengmilogor tir mengluase laboringia omsuwa radia kadil suiseng ara angamalal madire kalo meslo asegen se edel mengloringi india dire kal moringi omsuwa ra AFC go elwasen sebel dire kalo mes rapport el moringi madire kalo omsuwa el mera aptulula artial belu elwasen dire kal se edel mes rapport ay mo rapport ringi india mangart mau tial el al silsra am asuelva etirgel ada amlei mam namawerul sande lang artial belau el al sils etamle el olta yelo msub el vlalgat mok ayew el omsub edilurgi del wase el agi moral morasi aval agi gumogut maklis el klol el dadu el oya kauri commendation kamam el wasei mo angara teletelel ay galuror malube pa algire del merul la aportra epsigong ngatpang ngatmau engararingi al augil badgot lo muuringi let ay gaji del omsuba maultuir se ilwase abol tora geisai mabol tora ngarang ese yide al augil mol al agot lungil mol takaora atora port a presidenta ngaringaul de suel wasing gire del telgibel oridia igal dialer omnyet e free up ngamalal erulia portra tial giukla mangmosubi il gugul drong ringi malbel tu igal maklol dial mangarang ente kabol ka totao de igal maklol dial bol nga basyo etil ella kabasortir dire kal ulum dasul asetial belua dire kal sugum maariya porter tial tululaang ay delul de suela minister Victor el adado ima president tawasen sebe ela bebera igal tokora ulgurulela igal marine resources rigid el langal mertiang muguklang artiang el sebe el surbara ababal daw material farmers el sorira igal el togoy gida da telgibel guk o sobla igal basiol ngar ore lang se aulak malgoringi tirige gamsaule governor tirigel adal mil subertianga adiregal bletara akan sur ringi o asay igal nga raporteng me osungura traffic malubeng me badera astial el sela blue selora la clone line nei governor al adilurtil waseng aringia arael en la domu uringi segunda suada ngarti adoral mo ngi kadamo tobra bitara kurasya matadilura al waseti agida tara awil tengal mo al sugum kadomes rangat pa lerael el mol olora ringi igal maklo mlay ma tele la mora porte tobda adia voltura al sela blue emergo me tobra compact mang diswadal lo aisa ayey el wase kada manyir sel cloud reporter tir el bolol tov deringi presidenta ngaya ngar alam di msay gerogul information nya wa mga du triel mareder trigel mlay el waseng mo ngara tele la adru ulel say aktiregal merenga sulela kabenol leng el al lo motru el buila la kalwit el urore el me instala y el todo modelo hace IDS
ay nga instrumental yung nga radial may gilinge governor mang nosbe del installer ay galblay nga raptululaang el dil tua dial SBIlo ado ngimsel nga raptululaang mga malaal may galboy et temes ay galboy aral adeng ro almorang malaal malmihitaya nga deng kada telgibal mosel ba akersel wasing modia ka mal teal langas aray galmal gasokla malubel menghitaya nga debel para mige derendi nga malala ablal borngim ay dia hora update el sebera minister gidel may lodar sa langar nga kere en sebedel malmol melongel lo ako rati kiyaker ngora ang gilan mo tulo Mr. Arbek at mong kurati akal suwad al-enten di pero presidenta di lang as al-murakal ba lang akadil tong lang al-more seryon di Arbek at al-adir kagirir al-maral rakamang tulo maral mo kay di day malaway se di bodong tira president matibol palbo nga pa israw el po presidente akti ng mga todo adirong ilbasol maway sa mulwa si President Tamal Blacarngul maral mora Amerigel mora Europe losi ka teal leta maral nga atitwakal time maringal time mang maral lo tuti sel tokol waseng ngawawal losi ka be krogul el doul mal marang asule la aspiger mar delegates other olbir at supported til mo regel luldas wal molla al losubir el pasamang ay gagidel al wadome sa RDL President al-Adir kakal to kadim lakal mention sa el digital residency malmol mal ngariya although del dollar ngi ngariya amla motal tela el mehimal dar tra adamla mo digital resident tara abelaw mangakti swakal abal maklorang miw la mamal minister sang artiang malmol mal loltaw ter segi el visionary mo osingel alwasing girir other belal mo kot mo salbaak le ingariyaw ngil dalang aklir al sera balur belaw mandim leso kal mokmo yegi de mal marang asulir talte alam le mata kaswes ngoy gel blaldo nga chief of staff ngora maring kita mo ko pi ngora ko di dolmol me governor ado dim leso kal obomodgel wase al of island di mamal minister sang artiang malmol mal marura rior ringil me matablol malat kanirang lunguet malsalbaak le ela lora lo siga aungil ka rule en mergida adarbelaw sulang Rubia sulang arayan mal tolong ilger kita maral di mereka sulia adarablu luk mlosia den mem katakaswes mo ka dengi esmada atingin labalwad mabalur belaw lekama ma ngartia rogo odor aliu el muru laureret ma adilungile edirikal kurang asulir trigal adada rogo ngartia le triga nga ngwal blabol leder klabse lagi mo may segal bulu magidingan a meeting mo osoy manama magi berangat pang ngoradi sela di nan okla gi morme tegid na moten dori oy pero hindi ungil lagi ngoradi me hindi nga kamal ayamar trigal tolul bangama malme wase mo subes ang lokamangal di ser ol hotela ba tel bulu sing malpetigar ngura belwad samrera tora belur belaw timok muy gegi dan malmuten mereka sulir rogui raklaw marar kami bla beskid makadam ter kami overall giri mang aveng war kama madi open mabla dikme mo ni dil time
besa gide mongoro gide rubia akpla kabe se di mo kaplo on mlokora ge liu sen ngarap kulara el o mseda mlokora minister obiang ngar bitara trubaliu la se make sure termot me ungileng malwi klamla rep taliu sil tomal oi minister obiang mereka di mom mlokori mong mome se ge gide di akpne rasem beto kaya gidel gida suwe bakan ngudari adim le last el alsil semle education conference this wa kalawai suraseng mal beto ka namongod EBSL rule das surator education including in a calendar ma kindergarten ma wa breakfast beto kal kakarusel program di gumda sa di moral moktek amakara el lurtira ngalget el mogot rungi la subir matil sin mogotra al sela school maklangartir ma unsuna drang aktir aktir kan mana asule la minister leng Sergi Moral ay galblum por to question di ngadim le oy sirma se ngula skura imliga no de kaker din lakal di kada mrenga asule ra adra blu rakaloreng leng oy ngaria baby ra change sometimes yang mrenga la a change di amokte ka sisiu di sada bolungil mga damre nga suliw ya Dios ron mol mol tanga travel wad mablur bela mo kami rogui oy sulang malul gab sige pamesrata me maosoy ma katoradim sululang rogui Speaker House albangara kalem ma kumisir kalwase kal ahmal smera ulum ndakal sa emlomur Balgol kau ma rubiang ma ngai misro ko ma reveal ma sitel balu ma bekla tel balu. Tibo kum era kabelmen tergidra officer olbil ma officer gobernador. Sulai president kau ma vice ma speaker house. Kalik serka tigal ministers. Tuguni mola delegate kamam tigal kuk salil me. Mal merong mamar adang at pangal di Bereng asulir el kapsengay losop ilmay koram sasya singar tial oratel kabelmente gitu. Ak matangel wase lada ari ager el adal asori longer endi kul bral wase la sabel mi mokla kabelmente kau ya albek adal asil ku kogel molagel appropriate el ministry ku kira lagi ku kurasori longer mga maldi utel te alle kamam rogu mar ada tel belu diol ngitra ka president ka ma vice president ma speaker house ma ada rogu kami angara alsetel cabinet alsit rosai kadangara eungel la economic turbulence tokoy rogu ndi ngara ale alsugum teme ngara elang igol ngitra rogu lo se doke sa usakare de dru lang alit kamar ada ngat pal ngata rogu aul magidin mo ka kamam open game o ma vice president ma delegator kamam lomanggel speaker ngakal speaker mereder kamam malolgit lo asay sisi arang meu tokoy matokoy hindi ngara alangar alin del gutmok adya katokoy tamatergi sil gotel betul tokoy asay hindi katokoy dakal sabel akmal dolgit rigi rogul asay agar tel belo do lumolem el support ra president Regalela ministry ngi ma vice president ma delegate tergir tirgel senator sel guk umralo asen gire del ngara imol bilas arbe kadar guk gul tergir rogul asi dolmol mel kay ngaseu ya belu abalwad ya kadamo kakabos ma modya katangara ols alboy di ngara langar ale dem gire gut mok makmal di hotel te ale merenga sulu el gabsengay ito gulgit ma Dolmol, ilagay nga siyo, raorat tila kabelmente rin, kuy kumal masaul. Musulang speaker ngina ramyang, President Tamlo dulang klela ay din el ngartiyang among kora visual mga matara beklaad, el mora event el tiramruring ilaklugo, kol tiraklo bangkel obisra vice president, mabek padeng iraraad. Tiangaring ira sel erong ulpar ra talklo ra itasil sra klukuk el angklel tialondib la korathimring awase megisang moreng sa mukngar rising to be heard to live
Dia kora direct kuk effort ra adra belu ma lobangil obisa vice president ma bebida al adra government ma hospital ma kuk theaters tal ad lo asing makaradore artial to kora suicide. Ngaring mo kora onga kama entertainment direct ngaring tadal check up. Mansab irar adal di mo mawari kuk to akla kuk mesaygel program ngaring yersay. Ngoram araw labong lamadi dulu tulo langitra di ako ngiraget malame bo lotra kakli dulu bang lungu raw era bo kapi. Mutalek la dulu ruba kalyos lola barul klisi rengan maut ada magilut taram ko ang klem mal mautang kasama ko kaladam mo mreng sulen edam ayun mading edan masigam lara dong lam ayel tawal mildung urtiang ngani aring ma ungil reng lungil tagol mudung agi modingin masigiri rengs agi man ngateng eda ben mutul mal mutul kagil tagol midung orang asule me onit eda bol mosira leadership rablu belau especially president maradal bol la kan di adal mutmak regal urung ulil e bolo dingin masenya adil tiltang merul teror kau obon tri eda me urung sortir il bekering il bol au idilo dal sila kau ebodangin masih arugu dulu ramu buat mokul asum gudul tuir kau ay man ngateng eda me mal mo orang asulem emol terok present maradal el tirang mal lagan lin rosi gadelen buat mok tabek closure mo ulak yung ilera adal bela ragui especially era khusus yang adrang pa akon mutan mo terok karayol lunt mamle wargau edigon mo onitan masih adamang lamu osoy tirang meral mura tilo tabek labasyo larni mertiang anggur terok kertile korokau porsi adamal meral ngar imam bayil wasyo larni me odong sa adam mo kalam mo ring asulem e modal sa igalot mamle korokau lang ang Yesus amen.